Babunga aksara turun lantha atau kimate mohonwani. Ralewo. Right. Soche. Gimana mahal tu? Uria lo kita cukup paham uruti atari simula la siruaruna katapelo. Muruti ata melahano ari simula la siruaruna katapelo. Bukan. Ralewo kabutali arte to farko. Ralewo ka kosi polo radimi di sawtari wala pan ralewo. Baba egameni le kosi Yesu sabonga namthanje. Hello ha ho murimu yo chala ho murimu baba chubot. Murimu ra lewo ka kali bitola ka Jesus Christ. Father Lord, we thank you in the name of Jesus. Lord, we are gathered here, Father, in this day that you have, Lord Jesus, ordained for us to be here. Mudimara holebo hagali bitola Jesus Christ o ruti le hana marena. Relese chaba saha kahata si hamu totehi mwana wa gago morumwa wa gago. Ene yo mo khathileng go se kholo wa bangwato. Rara mo hamarela. Re go lebogele pula ya tsene ka yona. Rara wa itshupa gore tota ngwana wa gago o motloditse. Rara go sa go botana le boitumelo mo bangwateng go tana le boitumelo mo Botswana go tana le boitumelo mo Afrika. Rara le bogale le fa se re ka bophara morena. Ba ba toritse modimo aka ba ba shupile ka teletseng pele morena. Amanguto Jehova totang kosi boifang mudimo rara pela ka lebitso la Jesu Kriste re tsotletse di pilo di katelwe maena o teletsone tse di akantso ke mmaba di seka tsa kgonagala mudimo rara pela re Jesu Kriste wena yo sa tsabeng sepe morena ga o butse le batho ya go ka le tswala ga o rile kosi ke kosi ga go ka montsha Rara re tsapa wena ye ra kweletela ka madi a Jesu Kriste. Thank you morena ka sikhukhu so se re le godimo ga rona gore tumela tswele pele sente. Thank you rara ka lebitso la ga rara le la morwa le la mogala le la. Amen. Maki shoka kwa ole ne wa dibui. Kiala kola ba ga tshukele go mo ditata mona konye re na le maikele la gore ke mpele ha jalo he ke ta bitsa re sa ga itso gare kwi yo ilingele mo hudi wa tui gore a tse gore ke mpele ha re gare kwi dumela magamba ngwato khosi kholo ka mangwato Khosi Raiso, Lieutenant General Dr. Seretse Khama, Ian Khama, Mu Charela Bohosi Jaha Mamato designate, Geta Choma. Then it's also who Mutodiwa, Yoele Mo Charela Bohosi Jaha Mamato, Re Seretse. Peter Khama, Raiso, yo santerena lene, atoha asutela rete ke malolola. Yo le nyene antara charity sitiro sa go tshwarela bogosi ja ga mmangwato re Sidegen Khamane re no hano o na le ngwana wa gabe le batla o mitsa se na ke introduce ba
Mme Makgama ngwana gago. Ke ngwana wa gagwe mme a ditsora gape ke mmagwe mme jaanong ka ke le tlhalosetse ke boine kwa tsore ke tsore ke ngwana wa ga Tshekedi Kgama ene ke ene Naledi e kere ke le konkole tsala go se kae ke ngwana wa gagwe. Batsadi ba le Hano Makebalo gongwe ba le babedi re boloke nako borre re Mokhutswane. Batsadi lothe makere ke la amogetse boramane lothe le borakgadi ka gore ka tlotogote ke badile ba bangwe ka togela ba bangwe ko morago baeng ba rona lothe ba le leng teng Hano moruti ke a go leboga Hano le baruti botlhe ba re nang le bone Hano batsadi lothe ka maemo a lona le balolotswe bomme le borre ba ga Mmangwato ke a le dumedisa ka pula ke ne se ikufane go bua gore maikaelelo a gore re bone kgobokanye Hano ke eng a makufane ke go gorosa mong a rona jona tibela re kgobokanye Hano gompieno yo a ntseng a le kwa a leng te ka mabaka a baneng bao ba dirile gore a nne ko ka one re matile re monye re tla go botsa ka ke yo gompieno o gorogile re tila go ipela re Hano go tla go ipela le go itumela le go leboga Modimo gore ra rona ba gorogile re ne re le masiela re lategile a bona go heta go ka maikaelelo a rona la nkutwa ke a ke buile la kwa ne maikaelelo tha rona wena tsedi bana ke heditse batsadi ba ta ra amogela ba ta bua tse ba di buang nna hela kare re heditse tiro ya rona ra rona o gorogile a ka lo tsamaisa tiro ma ke ba khole tsenso bona konye arena go senya nako ke kope monna wa Leboko mosadi ke motho wa mme right me ke ratile ka bonolo ha go nna kalanyana ane motho wa mme maso mamonye aku ha mteso me mamonye all right go twa moitshepi a koha ne tse itse go twa bomme moitshepi Madisa a koha wena wa drone tswetswe sa drone yo ho ke mme mamonyena moitshepi Madisa a koha go to go khaola Hamua khanetsa gore go se gana mmu ke tla mo go fa gore a o tse le bo le ipitelele le mo le pau mmela mongane setho letsatsi la di 20 September 2024 diso di diragetse mo gona Kgama diso di diragetse mo lehatsheng la ga Ngwato
ga re bone go nna mo lenyoreng e se la dijo lenyora la metsi mme re nyoretswe kgotsekgolo dijo re ne re e ja mongane metsi re ne re e nwa mme re ne re batla wena motho wa batho raetso maki go gakolole di 27 March 2018 ga o tile go laela batho ba gago o tlogela tiro ya botautona ko kgoteng ya gago ke boraile kare ke go biditse maina a le mane mo ngane ke boraile kare you are the rock letapa le le ikadileng le batswana ba neng ba nna mo go lone ka kagiso ba ja dijo tsa bone tsa Setswana batho ba le ba le phatakanya letapa leo le bapaletse o ntse o ntse jaaka o ntse ka go raya kare you are the engine, the giant engine. They are in high duma. The tabulolo tsa Botswana di bo di gasama le le hasirodi. They try to make that engine to cease. Ipadile. Isanti duma. Kaboraya Kari, you are the advisor of the president. Kinako yendeng Mugabe aharasa Mnangagwa le Tsvangarai. You said a word to Mugabe. That was advising him. You are the pillar ya Botswana. Botswana inele mo maheteng a gago. Raiso, maina o ke ne ke go anela your titles and awards. Nobody should take them from you. Raiso, in Salemba, Watubaniki, Kati ke kwadile mo manke go ntshepele ke se ka la sa pelo tshwarele ba ga mmangwato di tshwarele batho betse ke tsogetse ke mosadi mogolo ba ba itseng ba itse betso ke kwadile mokwalonyana o mokhutshwanyane o ke buang ka mongane ka re mma batho motho wa batho Puti ya diputi Mmela nela motse ka kgama Kana ka pula mmila puti O meoka wa pula O khosi ya pula wa kgama Kwa digo mongane ke boakere motho wa ga gata makgabana mathare a na le mokgwasa maphiri mokabayane phuti ya makgabana phie thamaga ya makakala dibata Yari feta bosigo marojana a tsoge a nyeletse khumeng ya ga mmangwato sebatana se maruo noko kgolo ya
khamma besia khama itika mitwa ihurere dintsha di tshetsele kgakala o se tlhapa madibeng a noka tse dikgolo motho ke o tlhakanela dikgaga le dinoga dilale di tsa bosigo tsotlhe e re mo mosong a ba le mosweu a tshwana le naledi ke bona nka dikamo wa kgama ba go lekile o padile ba reile bane ba tla kwatobolosa mmele wa le o tsara Papa, Mami, tu vista Tito, limudi, o mukala, o hakara kota, ya hakama. Banna balikile, hutiha, dili. Mukala ke pheko ya hakama, ke pheko ya hamawatu. Beso se dintsi ke maho di ka itsewe ke ramonotwane ke ene le motswela kgetsi ya mahosi raetso ba tsona ba go rata a modimo go sireletse Marakwe ba tsombe mamunyina pata mampola ke se motho a sena go bola fela ba itso ra le bogathata o na boka jalo se bata phologolo ya naga. That's right. Ba kwa mangwe ke a buang ke bagolo maina a mangwe ke a bagolo mme ka gore ngwana o loteletse montu nna ke teacher mme Mangele o tile ka khikwano o loteletse ngwana montu o lwateng o kutsi ya gore ngwana o montu motho ga shera montu ya go mo lotollela ba itso mo nakong e ke nako ya botumelo ke nako e re thamileng rotlhe mme makiriana ke re ka gore mme o na suta ke bitse raitsho kabo ya modimo ato re nyan re nthebola all right ke ta kopa jalo re nthebolang ba ntshebeditse gore re ka ba modimo o tshwere ke sengwe gore jalo a to a re itsise botsadi mo gae se bola ke sehuba sose ba etsho mona go tshosa re nthebola ma ke dumedise botsadi ke lemoge botsadi jotlhe jo bo ha go segolo a rona le bo monnawe ma ke simolole ka go supa a gore re na le Seretse Peter Khama ke ne ke re Seretse Khama ke ntshe Peter go mo leta amogela sentle ke ne ke re na le Seretse Khama re na le re se bola ikhamani ora tanto go tsengwa le lengwa ga re la mojampo
re na le go se se diegeng Khamane re na le re Polokagolo ke Bailele re na le Seretse ke Bailele re na le re Mokhutswane Sekgoma le na di ketapelo mangwala a no ta emela o ta tsa di awara di le 3 mogolo kwanoka bagolo wa mpatika go para maboko a tshwarela a pula e lonele jaaka borwa ka itsaile ale re Phukontsi Seeletso mangwala a ona le ene ke ena na le mohumagadi ha ba le bone lote ka tomo re na le Res Sepako Seeletso ne ke sa mmone go mona ka gore ga ba nna sente mmogo re ke Bailele ona le mohumagadi re na le Tokile Raditadi ke le Tokile Raditadi ya e wa menele e le khutshwane yalo yaanong le ta re itshwarela go na le bae go tare le ba itsisi santse ba le mo tseleng e tare ba goroga re ta le ba bontsha le bo Panso ke ala khola mogolokwane ke santse ke la khola hela jalo dipikara tse ga di utlwale sente mme ha go ntse jalo mme ke tswelele dithulaganyo e tare ha baeng ba gorogile re ta nna re itsise gore tore ba le itsise thulaganyo ya rona mo nakong e ke gore re kope jalo kamogelo teng mo lapeng mo e tabeng e dirwa ke
Kgosi. Okay, o na lebetse sengwe o re nthebolang. Le tla intshwarela botsadi ke ne ke itebagantse le bora ngwana wa kgosi hela mme go ha re na le moeng wa tota yo motona e bong moruti Belema le o na le mohumagadi ke kopa gore ke moruti le mamoruti re na le baruti ba bangwe ba ntseng re na le bone gale ha moruti motšhana le bana le bone amen ya baruti go ata amen. That's right. Parliament a rona ke taema ke rialo hela ba bona go nyeka gore ke a ga mamato ke go jalo Kgosi Seretse Peter na tse Tsekedi a khama gore a te gore amogela mo lapeng mogolo kwane gape bagolo ba me baetso ke a le dumedisa mo leineng ja rara le morwa le moa o itshepa pele ke simolola nte ke le mo ba re nang le bone mo putegong ya gompieno taki o tshwarati nya ke tsela re gompieno ke a utlwala sentle a ke kgaoga nya ne ke re ke simolola ke dumedise ba re nang le bone mo putegong e ke tla simolola ka fesokgolo ya rona His Excellency Lieutenant General Dr. Seretse Khama Ian Khama. Ilo mo ya lo le boramana akwe ka go latalana ga bone. Ile mo ya pe le bora khari ke ta simolola ka mmena le di Khama. Le bora khari ba ba la ba ona le bae ba ba tanga le ba tata ba le wena lwa ke ta ba le mo ba le mo tsileng le ke ta ba le mo a go ka bana le rona go he ba go South Africa ba ta ba patile mo go la rona nte ke le go ga baruti ba ba re tsare tintiro e ba re zo hatsa abe kutala go na le mophatwa go sekolo wa malela motse lo le ke go le mo hela yalo le ga tekile mo ba tsamaisang tiro e ba la khosi le bona ba ikitsang ka ba lona ela ba teng ba ntsi la le ke mo lona mo ai wa rona o le rileng go tla boitumelo jo kana le rona go neha ai le ne ba e tlo tsa tsi go robile le tsa tsi le ntseng re le ebetse le ntseng re le rapella tata ba ma ba rona ile ka simola go tsena dikereke re simola go bala di baile me tapelo a lona wena ga ele bokete tota ka ke ha go diragetse maloba go se kgakala yana mo malatsing a neng a hitileng ne re le mo kutlotokong re ipotsa re ba mang tota hela re sena le raro re ipotsa ra o tshile senta o tsogile sente kwa leng teng a re tala re hela re mmona me gompieno ka ke o gorogile o le ntse jaaka le le buiwa he's still the rock that he was
re mo boitumelong ke bone go na le boitumelo jo bo ka etsang ja rona yaanong o utlwa ebile ke gakoloela moruti mo ngwaga ba la mo temaneng gore gate modimo o sogatsa thata ga go le boitumelo gore go thata gore ditsogalo di tsene ga go le kuto botlhoko teng mme di tsena motho a batho ba itumetseng teng so go raya gore ba ga mamato go lebaka le sego etsegela thata ebile le santse le taa sogoga ebile ditsogalo le di tshupa maabane bosigo di rota-rota metsi mo legatsheng tota ela ka bokhutswane ba gaetso le ke rente ke le amogele mo tirong ya gompieno re amogelang the favorite son wa ga Mamato le Botswana ka bophara ra rona go segolo e nkgama Seretsa Khama. Welcome back sir. Thank you ba gaetso ra leboga go Seretsa Khama batho beso ina le beseromo rona ba re ke ra utlwa lentswe la ga ra rona mogolo o ka re o theetsong ya me lentswe le tshwana le lone ga ke itse mo utlwile jaaka nna re lebogile thata mo ngame go bo o amogetse ra rona ka bo tsere jo bokalo batho beso jaaka ke buile ga Mamato ikadile jaaka lentswe le le go ka lone re na le khwayara e tswang ko Dimaje ka gore ke sone se se tetsweng ke ba ga Mamato le mo nakong e la go tlatsa nakong ya mma ke ba bitseng khwayara ya Dimaje tanka kwano ga ba ntse ba tla le dilo tse hela dikhwara tswang ko Dimaje e tla re hela morago ga yone ga ntse e ta jalo khwara ya Dimaje ne ke ipha ke re ke yone ebile yes di dirisa hela khwara ya Dimaje yes makiriane kere ka gore ya Dimaje santse le kgakala marimba kere tobetsang ka lona le go marimba re mo gae ba gaetsho mo gae tota thulaganyo yes mme mare ba santse ba ipakanya jalo kere ke tabo ke tsena mo dibueng la go ntse jalo mme pele ga dibui marimba e tabego ke leboge thata ke tshegogatso e tona ke a bona le ga ke sa neelwa go dira jalo mme ka ke na le matho ke leboge thata
a leboga bonna ka ke a leboga khwara jaanong mmaikiriana ke re re santse re letile baeng ba rona ba ba tabong ba goroga ka mabaka a koloi e ne a nna le mathata mo nakong e ke tswellegela ke re ke bone bago bo nkonne di-Watsons ba tsile gano ke tla kopa le riana hela di-Watsons le lona le dumedise batswadi ba lona aha ba ile le matsogo batho ba tshwere yes that's right ma ke kope right kosi ukhutshwane sekgomo ato mari ke riana ke se tswere bona gore molemo ka gore baeng ke bone ba tirang gore rolela jaanong re tsere tshwetso ya gore re ba lete pele re ba lete ka dihela re ba lete ka go itumela jalo he boitumelo jone bo tetse mo go lona lotlhe mme ka baeng ba santse ba le mo tseleng tshwetso e basadi ba itsere ke gore re ba lete jalo ke tsela go kopa dikhwaere mme go na le khwaere ele ya meakgantere ya bomme e ne e itumetse ga e rone di ba jwe e kae khwaere ya bomme e kae aha ke rata ratirati yes ke rata ratirati ke a bomme le borre baeng ba tsamago go gaufinyana re rata gore re supentsha gore merete re itumele jang ka nako tsele e santse e le ruri yes a ya tumele a ya tumele le phala e le mo teng yes go a senyega jaanong go a senyega banna ba bona ba teng
ke a itumela the mass choir ke a itumela choir ya ga raitsho e ka go aha sesho back ke lebogile thata dikala tsa le tate ke di bitsa ha le boga. Thank you very much. Thank you very much. Una le khare ngwa gape santri re le siape toa di diwa ka kwano ke mone ba phele nayo jaanong le santse re tswela jalo le ditile ba emba rona jaanong khare le ya dimaje ikai jaanong John Marecho by Barnaba Senimo Kating. When I can get it up with Marimba or Emere Ermamalang, Harinu, Tabor, Naris, Yotakakwano, Haba Setsivata Hurtirana Kitakupa. Whenever never to have, you do a set high. Mahorha, Marimba. Marimba. Yes, friends. Marimba ena gape jalo marimba ya me ga e tseo dinepe go na le ba ba tsang dinepe
Baba tsenamba ke bone baeng ba ga Kgosigolo. Jaanong mare ba he sebaka batsadi ba te ba dumedise ba bo ba nna ga batshe jaanong re bo re tswelela ka lenaneo la rona ka botlalo. And we'd like to welcome our visitors to this little ceremony of ours. Not little, but the big ceremony to welcome our own paramount chief here in the Hamamato capital city called Serowe. Thank you and welcome to this place. At this juncture, I'll call upon Reka Wamudimu to introduce to us our visitors at this time. Mutari tautana pele le kuskula ramamato, Your Excellency, le bona mana kuskula le morahe. Rena le baeng re tamara bonyana ka gore ba tla ba tswa kwa Afrika Borwa. Baeng ba ke bana ba bantseng ba tlhokometse mogolo ha le ka kwa. Jaanong ba ithulagantse gore ba motsise ba tla go molonela ba lo kaela gore ba lo monela a le mo seemong se se siameng. E tla re mo tsamaya thulaganyo ba ise ba ka sa gore ba boetse ba ka se buang le lona. Ba makgotla le mabedi le lengwe le bidiwa gote Conchalesa e le lekgotla la dikgosi kwa Afrika Borwa jaaka mo re na le dikgosi. Go tswa go na le ba makgotla a setšhaba a go mo re ka tshwantshanyang le di-union a e leng gore a kopantse makgotla a harologaneng mo setšhabeng dikereke makgotla a tlhokometseng matshelo a batho
go bidiwa go te SANCO, South African National Civic Organization. Jaanong baeteledipele ba bone e tla re mo puong ya bone ke bone ba ba tlhalose go ba atolosa, mme ke bone baeng ba rona ba. Ke a leboga. Ke a leboga re ka ba modimo re ntebola ka go digela tiro wa gago. Ke dumedise botsadi jo bo sa tswang go goroga ja Contralesa le SANCO. Mme ke re ke napa gore ke le re ke re ke introduce ka nako e sekgolo a rona le ene ke yo o teng mo ke mo supe gore o teng le ga ise ba morone. Mme nako e tota ke tota go etsa go le bontsha morwadia Tshekedi Khama kana ga ise re le montshe mme re na le ene mme Naledi Khama ke kopa gore o te Naledi Khama. Thank you. Hey, ya ka mo ga lo ki direte ene ki tirane ke batla le bontsha ene. Ya leboga. Ya no re tsela ka thulaganya le nano la rona. We are now going to request the leader of Contralesa to come and make his presentation. I now call upon Charles Malinga, the Secretary General of Contralesa, Treasurer General, to come and make his presentation. Happy Setswana, me gare go motolokolle. Se re ta se dirang. Re ta etsa nngwe go tempapala gae. E ta re ha hetsa re ta le sobokana ka Setswana gore o ne a reng gore re tle le itse magokwa a gagwe lote ka botala. Malerga. Thank you, Program Director. Let me take this opportunity to salute Kings and Queens, Pochehudo, Royal and Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, esteemed guests, fellow citizens. First, let me tender an apology on behalf of President of Contralesa, Hoshi Matupa Mokoena, and the Secretary General of Contralesa, His Royal Highness, Dr. Zolani Mkiva, who both could not be with us here today due to other organizational engagement underway back home in South Africa. Allow us to take this moment to express our deepest appreciation for being part of this incredible connection between these two countries, which is South Africa and Botswana. Hoshekolo,
Ian Khama is the highly regarded royal-blooded son of Africa. When he ascended to the highest office of Botswana, he demonstrated leadership par excellence. He served this nation with distinction. He transformed Botswana into a well-managed economy, which would have become the #1 most valuable currency in Africa. And amongst the top 20 in the world. So when you place an African royal and traditional leader to lead a nation and manage the national question, you cannot go wrong. Because such a leader understands the relationship between leadership, people and economy. The framework of governance is guided by values that are entrenched on culture and progressive ideas of indigenous knowledge system. Laws, policies, regulation complements and consolidate the design of living of these own people. Selflessness and love for the people is a key factor that makes leaders to succeed and fulfilling the aspiration of his people. This is a winning formula, that made Ian Khama one of the most successful head of state in Africa and the world in general. His achievement should be on the Guinness Book of Records. As the Congress of Traditional Leaders of South Africa, we are here to salute you and honor you. We have made Botswana, you have made Botswana and Africa proud. You have made the institution of traditional leadership to shine. No one can ever put a good man down. Thank you, my leader, being a true humanity. Your bravery is inspiring, and your brilliance must be emulated. From its breathtaking landscape to its rich and diverse culture. Indeed, the general respect. Indeed, the general respect. Not only do we celebrate the return of the general, but also to reflect on the relationship that has been built over time between Contralesa and His Excellency Kgoshikgolo Ian Khama while he was in South Africa. And I must also mention that these countries are related with a lot of similarities emanating from our culture, diversity, our heritage. Hence, Setswana is one of the 11 official languages recognized by our constitution in South Africa. Furthermore, both South Africa and Botswana have complex, fascinating history that has shaped its nation into what it is today. And that history is informed by the reality of our past. Those realities emanate from our struggle for freedom, human rights, led by leaders such as Nelson Mandela and Kgoshikgolo Ian Khama, to the reconciliation and nation-building process. South Africa and Botswana's journey is one determination, resilience, and hope.
It is a story that inspires and teaches us about power of unity, the importance of fighting for justice and equality. In conclusion, Botswana is truly an amazing country, a place of natural wonder, culture, richness, historical significance, and promising future. It is a place that has much to offer and so much to teach us. I urge you all to unite and explore and experience all the Botswana has offer, and I promise you won't be disappointed under the leadership of Kgoshikgolo Khama. Lastly, Botswana is also a country of innovation and progress with a vibrant economy, a growing reputation of a hub for arts, technology, and entrepreneurship. The potential for growth and development in Botswana is immense, and it is a place where new ideas and talent can be flourished. I thank you, Program Director. Long live Kgoshikgolo Khama, long live. Long live Kgoshikgolo Khama, long live. Amanda! Thank you, Bruce. Kusanyana Reonari, Waneku contra the Sakovatwan Pin. Banza Serali Rarona. Meba Mohakolo Halakadi Tirotedi, a zone and I did that has Botswana had the Mopuso. Or about Molemori, the Moto, no Posait the Baene. Ali Bilebatu. Anyway, tell the people about to Alcola or the Cabota. Yare Ganaba Pusha away, Lidila Pula, La Napo Dimu, La Soleta, Federal has Botswana. Arekanka. Mokao ralo na o tshwanetse ke go kwala mo dibukeng tse go tla go kwala batho ba ba itsegeng ka dilo tse ba di direng ba le mo botshelong ya go teng Guinness Book of Records. A re bone ba mo rolela go tshepo ga bone ebile ba lo bolelela gore ga gona motho o pela ga ile mang yo o ka nyeletsang motho wa sebopegosi. Ari Rakama ke motho yo o rotloetsang batho ba le bantsi ka bokao le ka boitshwaro le botshelo jwa gagwe. Ke sone se a reng the general is back. Me bone gape ba itse gore puso ya ga Rakama le ka ha tshelang le batho ka teng le mahatsi e nonotsa go tshela le lehatsi la bone la Afrika Borwa. Ka jaana re batho ba le bangwe ela re Batswana re gakanetse dingwao re tswakagala re tshela o molekanya le batho ba tshwana le bone Nelson Mandela ba reng e pusa go ba ka le setata go eteletsa pelo pele matshelo a batho ba bone. A re a tsela Botswana ba le bona e le ha tsela masego a tlholego mme o lo rotloetsa gore le Batswana lo tshwaragane ka ha bo eteledipele jwa ga Rakama ke a tselele nang le boka mosojo bo solohetsa jaanong ka matsela ka ba go antseng jalo a re a pulae. Ra leboga batsadi ba me, ra leboga raetso ka nako e ke taemeletsa Deputy President wa SANCO Re Chris Malemane. Dumelang batho ba Botswana, dumelang. Dumelang Batswana ba Botswana ba Kgotso, dumelang.
Program Director Dumela. Let me take this opportunity, send my warm greetings to Kgosi Kgolo Seretse Ian Khama, royal uncles, members and leaders of political parties in Botswana, Africa yoyohle, le lefatshe le lohle, le batho ba Botswana. Ke nke sebaka se ke supportage bjale ba re supportage. Thank you. Kingen Nagoye Kidumedise, General Secretary of Sanko, Mike Soko, Oatsamauli NWC member, Comrade Opa Khatebe. Refarafarilwe Kmahosi under the umbrella of Contraless. As Mahosi fella, they represent provinces. Kosi Malinga from KZN, Mapumulo from KZN, Dlamini from KZN, Makinana from Eastern Cape, Jalili from Eastern Cape, Ngiba from Eastern Cape, Tom from Gauteng, Wanzele from Northern Cape. We do this so that you understand that we are not alone. Kgosi Kgolo na dula ke batho a amoetswe ke batho. Ke ka hoo le kajeko a kgutliswa ke batho ba ba emetseng batho. Sanko ribitswa Sanko le South African National Civics Organization. Re emetse ditokelo tsa batho, ditshwanelo tsa batho, le ho tseba ka botho bathong, le ho ruta batho ka botho. Ke ka fao ha o na le phoso, ho na le ntho e sa utlwahaleng, we resort to the table and nowhere else. Yes. Our is about to gather the brothers and sisters of same womb around one table, talk as brothers and sisters, resolve whatever challenge than the Skatako shoot to kill of the apartheid of the then regime in South Africa, where the life of a black person was not mattering. With us, the life of a black person matter. The life of a brother matter. That is why we are saying, no matter what challenges, it is not on, and it shall never be on, that those who led before are taken to custody by those who are the present of the leading. We must continue to respect those who led, with one understanding that they had time. Those who are here, they will get advices from them as brother and sister, forward with whatever transformation of the need and the interest of the masses, and not self-benefit. With Sanko, we understand the role that Botswana played during our dark days, when it was not fashionable in South Africa, where our life was trumped, where our rights were taken, where we had nothing that were given by God. Only the apartheid was running and running. Botswana gave us accommodation. You gave us shelter. You gave us life. That is why your worry is our worry. When there's no joy in Botswana, it's just across the border, there's no joy in South Africa. That is why we remain worried. We are here today to simply say that
Here is your Kosikulu, well looking good fit for that particular matter. You are taken care of by us. That is why it's sent by Mahosi. That is why it's sent by Sanko, representing the entire country to say, yes, the man of God, the man who led, the man who understands the economy of the country, who understands the needs of the masses, the man who transformed Botswana, which is beating so many currencies in the world, and as deep as even going forward, Botswana is not going back. It's because of his foundation, because of the love he had to the Botswana as a country, Botswana as the people of Botswana. We dare say, Your Majesty, saying, with you today we find joy. We know that you are back in your own territory, where you will continue dreaming and continue to transform, guide those who are in charge for now, ensure that Botswana continue to lead. Most importantly, allow us to say, when we were on the other side, there are a number of people who contributed to the well-being of your Kosikulu. As I said, the Sango contributed, Barena contributed. Of more important to single out, Memuzibe Pritchett contributed intensively, and she made sure that whatever that is to go next to the Kosikulu, does not get any disturbance to disturb his life. We ensure that we are behind her, we ensure that we protect the mothers. Therefore, we are saying, come October where you are going to our elections. Come October where you are going to elections. Let there be peace, transparency. Let there be fair participation of every candidate. Let there be results. Let there be no rigging. Let there be fair results and acceptance of the results and nothing else. For the benefit of the people of Botswana, for the benefit of the neighbors, your Mozambique, your Namibia, your South Africa, for the lesson to African continent that Botswana can do it. Kithabetsi haholo Kosikulu banka tjeku ke bua le wena ke le ya hao ke thabile Kosikulu e ka ka batho ba ka Botswana ba ka o tshwara the way ne re ntse re o tshwere ke o re phelele. You remain our library of wisdom that we will forever keep in touch to sharpen the future of our kids and nobody else. Dangiria lebu wale ba batho ba Botswana ba lebu Dangiria lebu ba batho ba Botswana ba lebu. Reonari jaka mufio toko de potano de la Sanko la makota atsela le setšhaba sa go ga bone kwa Afrika. Jaanong o ne a re bona ba dumela mo goreng ga batho ba na le dipharologanyo tsa dikakanyo kana ba sa dumalane ba tshwanetse go nna gatse ba buisanya ka kagiso ga go lowe. O ne a re ga go ka siama gore babusi ba tshwenye ba ba busitseng pele ga bone ka gore batho ba diretse setšhaba ka boineelo go sa ite ba bone. A re ba gakologela gore gasela Botswana dikele ba emanokeng ba le batho bantsho ba Aforika Borwa ka nako e ba neng ba sotlwa ke basweu ke maburu. A re bone ko Aforika Borwa le batho bantsho ba ne ba sena le ga e le sepe se gompieno lona lona naso
sa bone ne ile yone swetla go hela mme le ha tsela Botswana le ne ba amogela ba ba ne ba tshebetse kwano ba ha boroko ba ba ha dijo ke sone se ba le mo angore matshwenyo a ape a rona na o mo Botswana ke matshwenyo a bone a re ba rapologelwa ra rona le bone le motho yo kileng a hetola matshelo a Batswana a hetola seemo le ditshwelelo a lehatshe la Botswana ka ditiro tsa bo mo setšhabeng jaanong a re ha ba mmona jaana ba tlala ka boitumelo ebile ba mo rotloetsa gore a tswelele ka ditoro tsa gagwe tsa gore lehatshe la Botswana e ne lehatshe le go le monate mo go lone le go na le tlotlo le go na le kutlwano a re ke selo banang a tla a maeditswe ke magosi ka bontsi go tswa mo Aforika Borwa ka bophara mme a re ga se bone hela ba ntseng ba tshela le ene ba mo tlhokomela o ntse a tshela le lehatshe lotlhe la Aforika Borwa batho ba teng ba ka ba nankolang ka maina o buile leina la ga Mme Motsepe a re meo o ntse e le mangwana o tshwara thipa ka ga bogading mo go raya rona jaanong o tshwanelwa ke tebogo a re ba ntse ba somaretse bosolo ya ba thata jaanong ga yaka ba molonera yana le bone ba tla ba lo lebile gore lo somarele botshelo jwa ga raya rona le seka ya re ba motsisitse ya siana ya re go morago ba utlwa sepe se se monate ka botshelo jwa gagwe lo le teng a re itumelela gore mo kgweding e tlang ya Phalane ya October re tsena mo ditlhophong mono mo Botswana jaanong bone ba re a go nne kagiso batho ba tlhophe ka phuthologo go se ka ga nna tsietso mme le maduo batho ba mo ditlhophong ba amogele jaaka tla bo ntse a lehatshe la Botswana la kgona ditso di a supa gore ke lehatshe la kagiso mme a ba etsa ka gore a re a tshele e nne motlo wa kitso le dibuka gore ka tswelelang re ithuta ko gone e le segakolodi sa tšhaba ya Botswana ke one maokwarang ke a go leboga re ka ba Modimo ka jaana o se tswerere sa jaaka o ne ntse le ko rediong bogologolo o santse o kgona go dithomaganya hela jalo. Let me take this opportunity once again to call our leaders from Sampo and Contralesa now to come and do the formal handover. I will now call upon, I will now call upon His Excellency, Paramount Chief of Bahamamawato. Alright, people parle poca bene, Batalibane. I will now call upon Batadi Boramane Alreze Batadi Bani, Holsi Serete Peter Kama, Yota Namosi Tilum, Lere Batadi Kibai, Trato Popola Batadi Wako Patue. Popola Kala de Te, Hala de Pocobete, Bande Bapanora, Mamone Tiraharo, Ente, Edirahara, the Popamatani, Boramane Tekawan, Boramani Tankawan. Mika de la Tuana de
lokela lona gore ka moso kopamela batsadi ba tlamelang ga batsadi batho beso kana gorolelwa lona ra lona ngwana wa lona jaanong ga re batho gore ka moso le bogota gote ga ba morola. Now I hand back to you, sir. Ma ke kopela ka bo yo patale translation. Melani futhi batho ba Botswana ka re a Botswana re le Sanco South African National Civics Organization re nka tshunu e sebaka se. We take this moment, we officially hand over Your Majesty, your King of Kings, Ian Khama, to the kings and the uncles of Botswana. Ile mutwelo ruwi tumeti usai tabeti renana le amona le babohle re khosi wa hau khosi kulu ritle wena wa hau re tsama le mahosi le general secretary utwa ka je ku so le Botswana le Batswana uncles ina ko li tumele nka khosi kulu ya lona. Thank you so much. Welcome back. Thank you, sir. Thank you for taking care of us. Basante bana ala na matsogo ba pontshalesa le bongwana raumane mo Botswana gore bana lane se khantshane sa rona gore ele wa maruri ba mo gorositse go bana ba mme. We have never had enough of it. We're not changing Libo Liriana hala tabatu Liriana kahajana twe le kahari Liriana kaha baha mama to babone batani babante mbare toponelete mutani waru kele takere tone gori le telisa male ho ama holo ko batu ba abu khala mwana waru na koshalo na Teha kwane naliteng One aliboja tenteni pepa Rane moha Baharu Rekata aman maru labatai Varne masita.
kopa moshimanyana olo re ba le boko kae e taore bokele tiragalo e diragaletseng gano e re ha o heta go boka e be le go jaanong re tla bo jalo re nna le mafoko a kamogelo ka batsadi ba rona re ba shosho e taore bokele batsadi bona ba ga re tla ga batswana betso ke a dumedisa mo mosong wa letsatsi ke di ka gaola go le sekelele go tswa mo shoshong kotse ke bua jaana ke hodile matswalo ke bua jaana ke tabile batswana ke letsatsi la ditiragalo ke letsatsi la metholo la ga jeno kgama go se kgone ga mong wa tumo seroa ke dilo bua ditso ke dilo bua tse di gakgamatsang tsa metholotolo tse ke ileng ka di bona mo lefatsheng la Botswana ka koga le mekutu ya busa gare ga diphatsa ya busa gare ga metsi le dikwena di lebebele gaola motomone ba kile ba mpolela dipuo ba re kgolo ya rona ga itse sekgowa kante dilo tse ke tshele o itse sekgowa o tsa go sepotele ka ko engelane o tsa go pota india ka ko morago a ra tsena a paditsebe kgongwe tona le puteng ya kgawa ba re ga itse sekgowa a re Mr. Speaker, my ministry to continue to then help professionals throughout the country. I am expecting this plenary supervision cooperative to work. Ke gona ke re ka lemoga gore o busa a gare ga metwitwa le diphatsa Torta se mashane patwa mana ida yo re ngata na di rata go di le bale di motshware ka le bo na di tsota ngela tenge go botsa manyela ne di ata maburi ba nka ku ba bote se bo ba se se ntumeleng se se lumele di gokontse di tonanyana mela ga ta te mong a di yana kama seretse ene se molumile bosigo ya ta ga tola le watela India o ithetse go thailwa la galata di mo gaborone ka itse mong kwa le ruma le tola le pota ka kwa o se ka ba ke banda ba jana anta taula ntso le tsare ke so science se ina ka se jana makana ma ki a ki tswana e ka di wa ke go se kholo mong ga rona mo se go mo la ga tshila Botswana le metile ke re ke a gola la tshwentse tsena mena ga ba re bisa botile ba mang go la ta di kong ka go robelela ke ta mara ka sare ke ditse go tiki ke suita la nako ga ke na go dia ga ke ne ke tshwetsele na ka ke piloto tsa go se golo ke dilo moto tsa go ra re tshelele a go la ba twa go la ikopatela ka thoba di go ituri a ta re tlhokomela Kitirori potatala le le huma go di toro rona ke tiro be gala go se kholo kumpieno ba tsala le ser number 1 ke le ha A star go se kholo ke ho ha A star A Yana boga triple star AAA. Kona wa ta go di kwente di ko. Kana fa e ba tsadi ba ne ke ta go ke bitsa re ruletsi. Again. Jano ke ta go ke kopa motsadi go ta go amogela pholo. Ha motho a go rolela la amogela. Thank you. Oh, bante ba o ketsa. Ha motho a go rolela wa amogela kana o gane mme mo nakong ya gompieno ke tabo ke bitsa motsadi wa rona ene yo ntse ga re tshwareletse bogosi jo jaaka mangwato re se diege ngwaga kgamane gore mo
mo boemong jalo na le lebaga Mmangwato a te go amogela tholo e le tshwaro e ba ntseng ba re diretse kwa lehatshe le la Afrika Borwa e le ene motsadi wa rona ka kwano mme o nkopile jaana gore ka ntata ya botsogo o tla roma mogolo ya hano re Rasebolai Khamane gore ke ena a te a motswe molomo a tswa molomo wa ga Resident Khamane motshwara o tle le motshwara la bogosi ja ga Mmangwato go se kgolo ya ga Mmangwato go se kgolo Lieutenant General Dr. Seretse Khama Remogolo Seretse Khama ya leboga ya go dumedisa Rangwane Sediegeng Khamane ya go dumedisa Borangwane ka go thomagana ga lona ya go dumedisa ha gare ga rona re na le baeng ba tota ba tang ka delegation tse pedi ya ntlha ke ya controlesa e diretsweng pele ke Re Charles Malinga ya bobedi ke Sanko e diretsweng pele ke Re Chris Maleleja ya leboga ga na le moruti Bishop Leleme wa Anglican Church botsadi jotlhe ba ga Mmangwato ke a dumedisa a mo sebakeng se re se ka sekgowa se se bilwe an observance of silence re lebile gore ena re mo ngwageng o fetileng rakgadi yo motona ngwana ga Seretse Khama wa ntha mme Tebogo Jacqueline Khama Remogolo Sekgoma Khama Remogolo Kibuileng Khama le mohumagadi Makhama go sa tswang go ka mo dikgweding tse di fetileng le ke re tse motsotswe re wa tidimalo re ba gopole o bone ka kopela gore re tse ba gaetso ke a leboga botsadi letsatsi leno ke letsatsi le legolo thata mo go rona ba ga Mmangwato jaaka re legano re tlile go amogela kgotsekgolo ya rona morago ga dingwaga tse tharo tse di botlhoko tsa thorontsho yena hela a nna ko South Africa re bona tsatsi leno mogolo kgotsekgolo ya ga Mmangwato jaaka boemedi ja controlesa le ba Sanko ba morola gape le ga rona mo dingwageng tseo re ne ra lemoga kgaogano
mo ntlong ya barwa Sekgoma. Mongwe wa rona a patikiwa go etelela ba ga Mangwato morago ga Kgosi Sediegeng a sena go rola tiro tsa bogosi ntle le therisano le morahi jaaka e le tsamaiso ya bogosi. Ke ema hano mo boemong ja bo rangwana Kgosikgolo go ga mmogo le ba ga Mangwato go lemoga baemedi ba Controlesa le SAMCO go tswa ko Aforika Borwa. Go bona go le maleba go Setswana ke se kwadeane ke sena se bala go se bala. Le film tshwara yona ke bone sentle gona gatweng. Go bona go le maleba go pata le go tisa Kgosikgolo ya rona yo e bileng a ntse mo ntle hela thata. Se se supega gore o ne a le mo diateng tse di siameng ka nako a neng a le ko Aforika Borwa. Kgosikgolo Kgama wa bone ga a ise a ko a nne ko Eswatini jaaka le ne le utlwa dikgang tse di senang boammaaruri. O ne a etela ko ka e le ditsala ebile botsala jo bo tswa ko batsading ja bogosi ja Eswatini le ba ga Mangwato. Mo makgethong a mantsi re etela ko Aforika Borwa re ithutile go le gontsi mo go lona ba Controlesa le ba SAMCO ra neelana maele a re tla tswelelang ra dirisa le mo dipakeng tse di tang re ntse re le mmogo le lona. Re le leboga hela thata se le se dirileng le se supeng se ba ga Mangwato le supeng se Botswana yotlhe gore Kgosikgolo ya rona o ntse a babalesegile le morata le motlhokomedi ke yo o gorogile ba ga Mangwato. Ke tabirile phoso hanka go nna ga batsi ka se ka bua ka kgogontsho e re go gontshitswe ba ga Mangwato e botlhoko ye Serogola a kgonang go ema mo mapakong a ga Mangwato a ba thapaola kgosi ya rona a bona a re o ka discipline kgosi ya rona go re so sa nthela ke le so ga tene le so la ke ne le so la motana yo kgonang gore o ka discipline a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serogola, mo ke go inele. Ha ana go tele. Ha ile rona borangwane ba bangwe ba re ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehela re lekalekana le ene mo na inele yo to kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tsetswa dikoloi tsa metsi re ne ba dithobolo re sa lwe re ta ka diata le go botsa gore gato ga re go tsene eng ba ga Mangwato Kgosikgolo ya rona ke yo o buile ba mo tlisitse ka le kalo ka leboga ke lebogela thata ba Controlesa le ba SAMCO go tla go rola Kgosikgolo ya ga Mangwato. Amen. For the benefit of our guests from SAMCO and Controlesa, Sebola Yukamani, who just spoke here, is one of the senior orators, and he was speaking on behalf of Kgosi Yukamani, who has served as the tribal authority or regent, as some prefer to call it, in Mangwato.
Resident Kaman is the other city at the end of the table here. Ordinary, really, I'm not worried. Uncle Rasbole, I just appreciating your steadfast keep and care of His Excellency while he was in South Africa, and telling you that as the Royal House, they are happy to receive him after 3 years of the painful absence from Botswana and the suffering of his community or tribe due to his absence, where the roles he normally played then became also absent. He spoke to the unconsidered removal of Kosi Sigiereng, who I just introduced to you, from his seat of tribal authority, which was effected by the government without consultation with Morahe as per custom and law. And then he's saying just that on behalf of the Royal Uncles, they do thank you for bringing him home in one piece, in good health, and in good physical form. This is evidence of your good care and keep of him. And they recall that there has been some misinformation that just because Kosokolo often visits Eswatini to continue the old-time relationships between the two families of Sobuza and Seseretse, some people decided to say that he had migrated or went to live in Eswatini, so he just wanted to set the record straight, to say, well, this was only just a visit. But the uncles say they have learned a lot from yourselves, as they often interacted with you whenever they were in Johannesburg, and they appreciate the valuable cultural exchanges you afforded. Kosi Rasbole said he would not rest, or he couldn't resist, to talk about the persecution that this Morahi here in Amamatu has endured under the current administration. And in particular, they are particularly disturbed by the conduct of Res Robola Seretse, who found it in his heart to openly disrespect Kosikolo Seretse Kama and Kama in his own quota, and to openly despise his senior uncles. And he says, woe unto such misconduct. That is his speech, Rasbole. Thank you. gongwe pele ga tswelopele re itsise motho wa koloi ya 805 BTZ gore wa tlhokala ka kwa ke borra dikoloi e wentsha e leng teng maetsho Sanukeng Tidimalang le ene hela jalo wa tlhokala ka kwa gore ka ga leng teng ke yone kiso ya bogale maki mo nakong e gapeleng e re kope raetsho le motsadi mo serowe kgosi Mokhutswane Sekgoma le ene go lathela lehoko le le tshwanetseng la botsadi ke nako ya gagwe le ka mo dueletsa hata mo saraleng e le raetsho mogolo. maitshwarelo a bagolo a ka ke ka bua ke neetse kgosi Mokwatla. Moruti ke kopa gore a o ka tla go bala ditemana tseo pele ga moruti a bua maaka boikobo ke le ra rona ke re mongane go sekgolo re mogolo ke ikobile ga gona boitumelo jo bo gaisang gompieno ke le motlhanka gago ke re ke gadime baeng ba batlang ruri ba magaragadi gore ra lo leboga
ke tla bua ka lona a modimo ne le lona borangwane le setšhaba mahoko a me ke batla go a garela pele moruti a buile ka gore dintlha tse ke tsileng go bua ka tsone ga ke morere mme le bone ke utlwile yana lotlhe mo baebeleng ke a leboga maabuo Dumedisa motsadi e o buang ke Apostol Motšana Dumar Sofat. Re tla bala mo go Isaiah Isaiah 61. It reads, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news for the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." Verse 2, "To proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Verse 3, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of Lord for the display of his splendor." Joel. I'll read Joel chapter 2, verse 5. Verse 25. I'll read. "I'll repay you for the years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by a great army that I sent among you." ke a leboga moruti ba ga nna ngwato bagolo botlhe ke kopile moruti gore a bala ditemana tse ka gore mo magokong a me ke tlile go itshegelela ke itshegetsa ka dintlha di le tharo. Ntlha ya ntlha ke e nkileng ka bua ka ene gano ga ya re ke bua tšhone kare we are a fear-stricken nation. Gore re setse re le borahe kana re le tšhaba e nang ka tlase ga kgatelelo le poigo e o itlhelang o roroma le mala tota. Mme ka jalo re tlhoka pholo kana phodiso ke sone se ke badileng temana tseo. So ke tlile go bua ke gateletse mo phodisong e re le morago ga mmangwatso re tshwanetseng go lemoga mo gone. Morago ga phodiso ke tla go bua ka gate go na le seo gate restoration. Ke ne ke botsa moruti gore restoration ke eng a re ke puseletso gore se se ileng sa re latlhegela one o le o sekono o itseng ka gompieno jaaka re lebile se neng re re se jelwe ke makakaue re se bona se lapela ga rona. Jaanong dintlha tse ke tsone ke batlang go tla
go bua ka tsone go gore healing kgomotso e re tla bo re le mo go yone jaanong pele ga ke bua mongane nna ke itebaganye le ntlhae go baakanya le go supa matshwenyego a re leng mo go one to set the record straight. Botswana is a territory. E ka tlase ga molao wa Territorial Act. Ga Mmangwatu tribal territory kana kgaolo ka bolebitsa ka teng e le kgaolo e tlhomanisitsweng jalo mme le kgaolo mo dikgaolong tse dingwe e tlhomame e na le kgosi le nngwe hela e tsetsweng e sa tlhotlhwa re baga Mmangwatu under this territory kana in this territory no kgosi ya rona ke kgosi Seratsakgama Ian Khama jaanong ke eletsa go bua jaana ke itebaganya pele ga ke bua le bone gore le bone ba tlhaloganye re le bana kana rotlhe jaaka ga lo ntse lo re bitsa kgosi eo kete ke gane ke re ga ke kgosi ke ra ngwana a kgosi re barwa Sekgoma a Khama a Khari mme jaaka re tsalwa ra rona mogolo mo ntlong ya ga Sekgoma a Khari ke Khama ke gona ke simololang teng gone ga ntlo ya bogosi e leng teng rotlhe ba ntse re emisiwaga re bo monna Khamayo motsalwa ke Sekgoma a Khari bogosi bo ga go ene mme mo go ene ntlo ya ga Khamae ga bogosi bo leng teng ke Sekgoma motsala Seretse Khama rraagwe kgosikgolo ke Tshekedi monnawe bobedi jo Sekgoma le Tshekedi barwa Khama ke gone ga bogosi re bo batlelang teng e seng mo gope wa rona wa borangwane ga gona ope wa bo monna wa Khama wa bo monna ya bobedi jo bo e kare le ga re kare ra timela mo go bone mo go Seretse re mogolo motsala go sekgologa ra itse o na le bana ke ene le gompieno re mo lebileng o na le bo monnawe ba makolwane ba reng ga go wa mongwe wa bone re be re gadima ga re tsene mo tung mo go bone e seng mo gope gape wa rona wa bona hanko ka se se nnang ka teng morero o wetse ga go bone
ka legala ke itse gore ke bua he a tlhoka lesego ena tshela monna Sekgoma ke Tshekedi yo re nga mo lebila re rangwane no Tshekedi le ene o na le makau bana ba ga Tshekedi ke latetse motsalalemi yo gompieno re mogolo ha e le monna bone ra lemoga gore barwa Tshekedi barwa Seretse makau ke semphete jaanong rona borangwane re tla re tlhaela eng ebile re leba kae gore re ka re setlhakogolla sa rona ra be re ka ikaketsa ra re dikgosi ka jalo yo buang gompieno a le mo kgotseng a re o kgosi ke phosego yone ya gore go didimala ga rona morae re ile ra go kitimediwa motho yo gompieno re santseng go ikwatlhaela ya modimo re satse re itse yone tema e re tshwanetseng gore mo gompieno re tle re emele ka dinao re baakae bogosi ga bolwelwe bogosi ga bo gaisanelwe kgosi e tsetswe ka se ga rona ga e tlhotšwe ga gona ngwedi le letsatsi o rata mang ke ne ke re ntlhae pele ga ke bua sepe setelele pele paakanyo e be nne kgwetlho mo go rona ba ga Mmangwato gore bo mothate ba e leng goromente ba ba ileng ba itebatsa lone molao le tshwanelo e morero wa Setswana e leng one ba bana ba tshwanetse gore ba re ketemaletse ba re beele kgosi ke a kopa a kore re nnyanya ga re beele kgosi kgosi ya rona wa tshela batho betso ra rona ga a latlhega ga teng o teng ka morero ga ra tshwanela go lela re ro kae Samuele botsadi bo ne ba a ke bua sentle ke re go tsala ne ba moaba ga ise ikwele ba moabile ba re o boele ko go rona o dirile tiro ka tshwanelo jaaka ba mo dirile ra bile ra rona jaaka lo ntse lo utlwa go nna ene mogokaganyi molebeledi wa tšhaba yotlhe rona le lehatshe ka kakaretso a modimo o mo godise ka jalo ke Samuele a rona ga teng ga a latlhega o ile ko gore a ya gore direla tiro mme molao wa letla le mo gompienong ke jaaka gadimile a re ga ke ba tlogele e le masiela
ke ba tlogela le rangwane thulaganyo eo ga ke tsene mo go yone lwa e bona lwa ba bona a gonne jalo ga go gobedi yo hale ga se kgosi ke morongwa botlhe mo dikgaolong ga se dikgosi ke barongwa go na le ditiro tse le tsone ba sa tshwannang go di tshwara maloba go ne go te mongwe ebile o kua le mophata ke phoso ke kgaolo ya ga rre mme go ntse jalo ke sa gore ba ga Mmangwato re tla emela dikano tsa rona re tla emela go ipelagatsa re tlhanose diphega re supa se re seng se re leng sone re sa go ikotlhaele gore re ba ga Mmangwato a re se ka ra ithekisa. Let us not compromise who we are for what we are. Go tlogela ngwao ya rona e a mo mokgokoloseng go tlogela e dutwa re lebile mme re didimetse re batla gore ga di nkane ke a kopa le bokwele go tloga gompieno di a go ama ema o nne boammaaruri ema ka paka tsotlhe o bue o kgaleme mmua lebe ua la gago a modimo ne le rona nnyaa ke santse ke le kgakala o iketlele hela tlhase ga ke ise ke bue betso ke batla go boela ga morago yaanong baeng ebile ba utlwile go ba gadima ke leboga ga ke leboge bone hela ke leboga jaaka rre ka thulaganyo ya modimo lotlhe lo bakeresete lo itse ke Elija yo a nang modimo a re tsamaya molapokole o go tsena mo legageng o tshele mo go yone ke mang ke Elija ra rona le mo tebong le mo kutlwiseng yotlhe ke mo tshwantshanya le seo a ntseng a le teng ba ke ba lebileng gompieno ba ke ba bitsa Nagakabe Nagakabe a ntseng e le one a mo selaselelang a moga ka re ke a itumela ebile ke leboga tiro e ba e dirileng mme Nagakabe a gompieno a mo dirileng ga sone hela mo kutlobotlhokong e ntseng le mo go yone go sekgolo sello sa gagwe se ile sa phatlalela le lefatshe lotlhe mme batho ba ba ileng ba nna le kutlwisiso pele ke bone ba gompieno ba mo dirileng ba ke itumelang gore ga ke na kgona go ntsha botlhe ka maina mme ke itumela gore ba buile leina la ga mme Bridget Motsete a re lemogeng ga seo sa go teng kgomotso go phimola dikeledi ke selo se se tona mme makgotla a mabedi a mme Bridget Motsete tšhaba yotlhe ya South Africa e re gomoditse e re phimotse dikeledi e re selaseletse
ne re sa re ha re ntse re re ra rona o tla lalajileng ke tlo Modimo ka jalo ra leboga makgotla a mabedi a ra leboga mme Bridget Motse ne mo bathong ba nya o tantha o re 2 minutes mo bathong ba gona le ngwana yo re tshwantseng gore re mo leboge e bong re mogomosi ka ba Modimo mo go botlhe ba gompieno kileng ya ba mongwe wa rona a nna le magoko a botlhoko a gore na re mongwaketsi o batlang ga gare ga bao nako tsotlhe tse gongwe le mohuleri jaaka e le morongwa yo rongwang ga ise a kwa itse le sepe ke o ntse o nanae re tshwanetse go mo leboga ra mo leboga hela jaaka re leboga makgotla otlhe a bosadek makgotla otlhe le dithogo tsa mebuso tse di ileng tsa nna le nako go sekegela rra rona a tla lela gore re bone re ba re re tanyeki mme a Modimo o re etelle pele betso ha no kopa motho go bua re ska ba mosianetsa jaanong ke tloele mo maokong a ne a botlhokwa go siame ke tla soboka ka bogego ka gore go segolo o tshwanetse go raya mme se ke neng ke batla go se bua ke seke ra rona kio o buile re na nae a lona he lona le ene mo nakong e ntseng re moatla re mo itumelela a Modimo re thuse go bo go sena yo moatlang a mo isetsa lebogo jaaka Judas go supa gore ke ene yo a baba ba mmogo ka di 23 e tsile go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tla bong di re botsa gore re ko kae ba ga Mmangwato re kae Batswana o tla ba tshwana ka nako e ya Papulo na tla ha gadima a le ha tlase ga le mapo la tsheko e ra le ba a bone ba ga Mmangwato ba sa bonang e ra le ba ba bona ba ka ba gadimang a itelela e le ba kwena e le ba khutse e le ba lete le ba kgatla ba ga Mmangwato lokae ke yone nako e ke botsang gore a re tshwanetse go e lemoga mme ke re ka bokhutshwane betso ne ke tla bua go lele mme a lebese ke ya kwa Paul e o tshwanetseng go e ropa ha re ka tlhola re bua jaaka o ka re bua dinane re bua ka se se hitileng a re tseye dikgwetlho di ditelo tsotlhe tse di hitileng e mathata a re nontshang mokolwane wa o itse mokolwane ga owe wa sekama a le rona ba ga Mmangwato re sekane
re se ka yawa mme letsatsi le se makgotla a se dirileng the ashes melora e ne re bona re le mo go yone modimo a rota e fetola for joy jaanong a go nne jalo a re itumelelese mme ke re ke go tlogang gompieno a re lebaletse di fetileng a re ipea gore rotlhe re tla emela boammaaruri re tla emela go bua ka ditshwanelo tsa rona ditshwanelo tse re sa tshwanelang gore ka epe nako re ithekise re itebanye ba ga mmangwate o nnang pelokgale nnang le boammaaruri ha go tomang ka boammaaruri o nne o mang o se ka iphitlha wa bona gore go botoka gore leina la gago le bobe ka gore ga o ka bolelela batho gore o mang wa itshaba ke a lolokopa a go tloga gompieno re nne pelokgale re nne boammaaruri a modimo le segwatse ra leboga motsadi wa me ra leboga ba ga Mangwato ke saletse ke metsotso e supa gore ra rona a ba tsena mo polatefomo ka gore metsotso e supa eo ha a tsena mo polatefomo bo tabo a gasiwa ka maranyane le haselothe jaanong ke tla ke kopela maitshwaro le ruri mo go ba e leng gore ba ne ba itse ba tshwanetse gore le bone ba nne le seabe ba tsene ga ke itse gore a motshegare go tla bogotse go tsweletse re ka tsara tsaya dikgang ba nna ba re bolelela tse dingwe ko morago mme morala kgosi ya 5 minutes 2 minutes kwame ga ke moshiri lwa le go behelo barate wena na la 5 minutes gore e se ka re 4:15 ke mo tlo go ra ke re tsutela ke go ra ke re tsutela ka 13 past thank you sir Thank you motsamaisa tiro Kgosigolo ya ga Mangwato Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama Kgosi Seretse Khama Kgosi Siegeng le borana Kgosi bote ba ga Mangwato Lothe Makele dumedise mare tutte ba ga tsore hano dikgandi di telele tse re ka di buang mme nako e tsile mo go re pitaganyeng ka jalo re tshwanetse re tote re gore tote mongwe wa rona ya jaaka lapele ga rona mme molatsao ke mo tsholetseng ela ke mara ke re kgosi ke hano mo boemong ja balola kgosi jaana rra ba nnile teng ha borangwanago ba sena go leka tsotlhe tse ne ba ka di dira tse tsotlhe tse modimo nao ba leta go di dira go buisana le puso morago ga gore puso e senile go gontsha mme ya re puso borangwana kgosi ba bana mosepele o le thata o sa kgonagale ba re bitsa re le ba ga Mangwato ba re ba ga Mangwato re lekile go bua le puso ga re segele tsebe re ire jang jaanong mme
ne ra bana ra re boelang ko morago rona re ko pele ka jalo ra thophiwa re le 10 gate borra le bomma tsayang haremente mme ra simolola gone go na go se motho go na go le thata go na go le mokete re tsamaile mo tseleng e ne le mokete le ruri mme tota se ne re se bata e ne le gore re thomamise se tsatsi leno re go se kgobokanetseng gore o tshela mo lefatsheng le ka kgololesego sa bobedi ne le gore re thomamise gore kgota ya gago ga se patelo ga se thotobolo ga go tshamekelo mo go yone e bulwe ba batho ba e dirise sa boraro e le gore ka no setse o supile yo ka nna mo setulong sa gago re tere mme puso ya mmela dinaka ya ganana le seo go ithela mo tsatsing leno mme re le balola kgosi mongame re lolentwae re lekile tsotlhe tse re ka di dira re buisanya le goromente re buisanya le molaodi re buisanya le yo belwe mo kgoteng yo ipeetsweng ke ba ba mmeileng e seng rona e seng wena mme rona re tsamaile mo tseleng ya bokete ne ra tshwarwa ra thathelwa basadi bagolo ba mongwaga di hetang 20 kana a hetang 8 ba ne ba petswa ka dishampoko ba itewa ka melano ba thathelwa le bone e ne re ka kgwedi ya June retso ra tshwarwa re le 9 re tshwarwa ka bosethogo jo bo gakgamatsang ra go robatswa mo toronkong e ne sena dikobo e ne thube e phunyegile kwa godimo ra tsenwa ke serame se se bothoko mme ga go a ka gore kgobo marapo le ra marara re gore thatela ke gore diela mosepele ga ne le batla gore kganelele ka bola re bolaile ga le re thatela la re dia le re jala nako ka gore ko re a mpega ka la re emisa mme re tsoga go lesego nako e kore e re pitagantseng ke ne ke ta go bolela tse dikgolo sa bohelo ke batla go thomamisetsa mongame gore ga re na go ema go ithela re baakantse seemo sa bogosi ya ga Mmangwato bogosi ya ga Mmangwato ga go tsena ko bogodimo bo setse bo le mo seporong se se tamaletseng ka re lemogile gore bogosi jone o tsayelo mmagale ke jone jaanong bo re gogetse mo mathateng a re mo gone gompieno raetso re tla bua nao re iketile re lebalo la kgosi ke a kopa o re bea chance ke te lebalo la kgosi re go bua nao ka gore ga ra ka ra bona nako ya go bua nao ka dikgoretsi tse nnang tsa nna teng tsa go ngwe re ka seke re di buegano mme ke a leboga mongame ka se re se robetse mo togo se re se bileditsweng ke sone se gompieno se eletseng a modimo go tshogogatse o tshele wa go ithela go ka emang teng ke a leboga phuti ya diphuti thank you Ke mo tsereng go posa device ya gago
Ba ga dumelang gape mo nakong e jaanong re ta emeletsa ene motsadi wa rona Kgosigolo o ta ema a ta go re buisa mo sebakeng sa gompieno re ka ema ka dinao ra go amogela batho beso re ta kopa gore re tele kokobele gore batho ba tle ba kgone gore ba mutwe sentle kokobelang go batsadi re tle re kgone gore re there tseye mafoko ka thamalalo ke santse ke le ka bona gore ke hei bagaetso ke a le dumedisa ka pula Porona ona ha batse me ke semola ka go dumedisa baeng ba rona ba ba tswang go Afrika Borwa ke dumedisa motshwarela Kgosigolo re Seretse Peter Khama, Dumedisa Kgosi Khamani, Borangwane, Bishop Beleme,
Lote bahait Bahamang wato Batswana Kalumei sa Hapegapula Kala mone banam polela ore Au tula o tsena mo Botswana o itse gore go letsatsi Oscar ta ka dikobo Oscar ta ka jasi ta hela ka hempi wa pere hempi Ano motho la mpolela ya e bona rona ba to bontsietsa ana mabane ke gore le dipego e go mpieno go serame a di tsore le ntsa ya Bagaitsi ke batla go semola ka go leboga ya go leboga motsamaisa tiro ke leboga gape maabane batho ba le bantsi ba nang kemetse mo tseleng go tla kwano le ba ba nang go rosa mo lapeng le lona bagaetsho yaka le tsile gompieno ke a itumela hela thata ka lerato ka gore ba itse ka lerato ke leboga gape yaka le tswa go bolelwa gore ne tshwere jang ko Afrika Borwa ke ba bagisanye ba rona ba tswa mo lephata la Contralesa le Sanko ba nang thokomela ba nkema nokeng nako hane ke le ko South Africa ba buile gape ka Maitsho Bridget Motsepe le ene tota o na re thokomela nna le Botsekedi le Anthony le ene ka mo leboga hela thata o na batla go tla kwano ha ke go roga mo Botswana me puso ya rona ba tswa mo khanna go tsena mo Botswana ba mo tsentse mo gate visa list gore ha ba to go tsena ha khona go tsena ya ka mongwe le mongwe o tswa go South Africa o tshwanetse gore a apply gore ba ka ga gore a tsena mo la tsela rona gape go na le ba bangwe mo South Africa ba goreng ba nang ke menokeng ba re thusa that's why ke utlwa ba bangwe ba re o ka re ile ba ga ke le fresh a re ke tswa ko South Africa ke sa ke le bolela gore ke santse ke le monana ba ba le ka go le tsetsa ba bua di wa hatsame a gona bua marusi ke batla go leboga gape kgosi kgolo go la tsela Eswatini le ene tota ene le gormente ya gagwe le bone ba na re thokomela Botsekedi Anthony ba santse ba le ko Eswatini le bone Botsekedi le Anthony le bone ke a ba leboga ka ha ba na thokomela ka teng ba nkema nokeng ke na le moemedi wa Gatsekedi gonega e le ngwana wa Gatsekedi Talia le monye Kgantele le nona tsile kwano go bola a bana le nna mo tirong e go na le ditsala ba na thusa borangwane
la ba itse ba buile gore ke bo mang bo re Seretse Peter Khama bo Rasobolai Khamane Mokutshwane Sekgoma Sepako Seeletso ke moreng Thebolang re Sentsho le o teng hona Masentsho le ene bana khona go ta ko South Africa almost kgwedi le kgwedi go bona gore a ke santse ke siame a ke tshela sente le go Eswatini bana teng gabedi a ne ke le go Eswatini so le bone ke batla go ba le boga hela thata ka re go tswa go bana boela mo Botswana ba khona go bolela ba bangwe gore nya re tswa go kopana le Kgosigolo wa rona and re nka le bolela gore nya o santse a siame wa tshela ke le boga gape Kgosi Khamane ba lekile thata gore ba mo kgaogana le nna nako hane a tshwere tiro mo kgoteng ga ba kgona that's why go tswa go ba mo koba mo tirong go ba kgona yo mongwe jaaka lutulo re re rama gore a dira tiro ya bone go leka go kgaogana ba ga mangwato me ga bana go kgona ko bohelong ke ta bua gore ke a go dira jang ga mo botshelong re Kgosi Kenlo Kgosi yona Thokagala Maloba le ene ona thusa hela thata nako hane ke le ko South Africa ba buile leina la motogolo wa rona mogomotse ka ba modimo le ene ke batla go mo leboga hela thata le ba ba berekang le nna jaaka ke le tautona wa pele ke na le office go Gaborone go na le ba ba mo officing ba gore ba nthusitse hela thata me gape ke batla go bua ba teng go nega ba bang ba bone ba goreng bana nthokomela ke le go South Africa ba togela mo Botswana ba togela batsadi ba bone ba togela masika le ditsala tsa bone go ta go na le nna go South Africa le Eswatini ba nthokomela le bone ke batla go ba leboga hela thata le Batswana bana khona go emela kwano ba go nthola go South Africa kgwedi le kgwedi le bone ke a ba leboga ba gaitso le lona tota le ska tsa gore maloba ya ka re tswa go utwa gore le leka go ya go kgoteng go bua ka nna go bua ka mathata a lona le be kganwa ke mapodisi le sacrifice tse tota go supa gore nya kana re na le ngwao ya Setswana kgota ke ha re kopanang teng ha re batla go bua ke yone tsamaiso e tswa kgakala le ka botsa bagolo yaka ke buile nna ke santse ke le monana ka botsa bagolo bagolo ba motse ba ta le bolela tsamaiso ya rona ya Setswana go romela mapodisi go kgana bagolo gore ba ka bua ha re bua ka puso ya batho ka batho freedom of speech o kgona go bua mahoko a kgota a ntse jang thank you ke yone tsamaiso jaanong ga le gore go na le ba batho ba ba reng ba batla go re ntsha mo ngwao ya rona nya ga ke bona gore re tla dumela
nya me October hai khaka Baba iteleng ke mapodisi Baba tsentswe mo disele tsa mapodisi Baba tlo khanwa ke mapodisi go ja Christmas mo khoteng ya bone ya ke kopa maitshwaro mo go rona ka re you're doing it in my name Yes, I hear the cow. you're doing it for me me ke lebogile hela thata ke a le rata Lord ke leboga batswana ba le bantsi ba romela molaetsa o go nna ba bangwe ba le ko moseja ko mahatsheng a sele ke batla go leboga bo taotona ba ba lekile go bua le batho ba go ba sa ba retsa a go molato mme ba lekile go na le yo mongwe taotona wa pele ke ta bua leina la gagwe ba bangwe bo taotona ke no bua maina a bone ba ba lekile go thusa mme yo na thusa thata ke taotona wa pele wa Nigeria General Obasanjo who lekile from the first day up to now le ka mo leboga ba ga itse ke batla go leboga ba bangwe gape di ka dimponyana dimpho tse e seng dimponyana dimpho ba bangwe ba supile gore ba na itumela ditiro tsa me ha ne ke le taotona le ha ke tswa mo tirong santa ke batla go supetsa ye a seano ye ke a ntate baloba lutule gore ba SADC ba tswa go nela former presidents what they call fathers ba ba simolotseng SADC yaka ntate Seretse yaka Kaunda wa Zambia yaka Nyerere wa Tanzania yaka Machel wa Mozambique so Lutule last year ka August nikile kwa Angola otsa mpho e hilweng ntate ke ba SADC me ne ke tsama ke le nosi ka gore ba bangwe ba hilwe tsa bone ka 2022 ka re SADC e tswa gore bolelang bo Machel bo Kaunda bo Nyerere gore le khama ba bolele di government tsa bone gore a mongwe wa bone a tatsa dimpho tsa bone puso ya rona e berenya ha re no bolela bo khama ba ta ipona so ke berenya go siame ke ta bua kgwedi gore ba nkolota bora gore last year ke ha SADC bo barenya ga le dira sente tiro gore a ta tsampo ya rago gore go Angola that's why ne ke le nosi ka nako ya teng so tshwara ha make ke ba supetsa Kwadile SADC founding father Boba Inela ebe supetsa se Seretse Khama nikie go Rwanda bampile mpoye
African Filth and Pompous Award go supa hore nike le motho yo na le ka go thusa batho bogolo yang ba ba dikobodi khutshwane. Go South Africa ke hile this award, Sitma Award, go supa hore ne ke le motho yo na re ka go tukahatsa to promote traditional music and dance. Go ke bona ba le retsengwe ba lo bone ke le ko la tsela Mamusadinyana le bone ba mphile mpho in recognition of conservation. Ba bangwe ke be dirwa patron ya Pan-African Heritage Museum. Ba go dira a museum ya hloa go Ghana. Bo bang ko pore ke ne patron for the whole of Africa on this museum. Even na budula stilo hape wa African Heritage Awards. Ke hore batho ba ba dirang sente mo Africa. Raba le boga gape ka go banela dimpho once a year. So maloba re ne le mo Ghana re dira yalo. Sorry, mo Nigeria. So since ke tswa mo Botswana, I've been invited ke tswa go etela mahatsi ale 17. So le ha ba bangwe gonega ba na sampata me ni ke khona go ya being invited to those other countries. It is 17. 12 in Africa, 5 Umoseja. So le one ke batla go ba le boga recognition by mphile. Me ba itse ke sele almost dingwaga di le 3 ke seo mo Botswana. Botswana gore le nako when I was born, I get like gore te go la tsela Mamusadinyana. I was born in England. Kare batsali ba me ba na le go la tsela Mamusadinyana for almost 5 to 6 years. Ba le mo exile. Mathata ne le gore government ya Maburu ka nako ya teng le ya Mamusadinyana. Maburu ba na sa dumela gore mona o montsho o ka tsa mosadi wa lekgogo. Ka re go South Africa e ne le apartheid. Motho o montsho o nakaga le kgwa o nakaga ba se ka kopana. Mo ba re o bona gore ha seretse le Ruth ha ba dira yalo. Mo is a bad example. Kamo sorry tautore le mo South Africa ma khole le batho ba tsoba kana ba dira ka bona. So zamba thoba le ba isa khakala ba ska na haubi le ro. So ma khwa go UK le Maburu bo ba dumela gore ba ntshiwa. That's why o tsamaile jalo. I was born in England for 3 years. Kilimo exile. 3 years. I kisi ke akanyo hore one day. Ka go tswela konte gape for another 3 years. Kilimo Tswana re na le governmente ya Batswana. Bo ba dira ya ka Maburu. Ba dira ka Maburu gore ke tswela konte. Me ke buile. And ha kena sepe ha ba ka tswela ba ntshenya. Ya ka ba tswa go dira, ya ka ba tsweletse go dira. Nya gompieno I'm going nowhere. Ke sala mo.
dule ke tshwanetse gore ke le tlhalosetse ke dule mo Botswana ka gore ba simolotse kgang ya bone ha na go dithopong ka 2019 Butterfly ba re ke utswile 100 billion pula Botswana ne se na 100 billion pula ke tsore ba natsa ka ga ba itse go ba go court ba re ha gona sepe go parlamenteng Peggy Selame tona wa tsa madi a re nya ga itse sepe recently mo dipampiring tsa court re bone ma-DIS ba kwala ba supa gore story sa 100 billion ga ena boammaaruri go bua bone mme ba itse go tswa go ka 2020 August ke ha ke tswa go bolela gore kana these people they try to poison you barana ka ora ore mo Botswana go ka dirwa yao mo Botswana jalo the same story how ka e bala mo pampiring ya court ya maloba o ta bona ma-DIS bare ba tswa go bolela ke magosi gore ba tshwanetse ba tsamaya ba gopola yo mongwe ga ke itse gore lehatshe la rona ile kae to so ba na tswa ko go na ba renya Obasanjo o batla go bona ke be tola ke go South Africa go bona Obasanjo ha ke santse ke le go South Africa ke ha ba bangwe ba mpolela gore o ska boela kwa batho ba ga ba itumela gore o no kgona go tola bodara ba sa lemoga ya ka kala go tlhamo ha ne ke tsile kwano ke dile ba sa lemoga ka arrest warrant. That's why after I left, ke ha bare hey motho molato o na le dithobo go tana le o tshwanetse ra se ke bere he ha lo bona ke na license ya tsone ke nglisa ta go bona la re ya ra go ra di tsa dithobo then khangebe he kana bare nya tao ko di sinza rona re ba kanyo gore o bona le license nya romela DIS mapodisi konto ya gawe re ba go searcha and then ke re okay go siame arrest I think search warrant search even a le post mo teng re be nya le ka ke le search but ne ke bara gore nya me tota ke la se ta ka moso te ta di bona di tholo tsane di license o basata for 10 days basata then mahosi aba romela message ko hona isantse ke tsotsi are ta go sebele ka di tholo tsa gago ba 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 bolela ha o ka go sebele watch out ba go dira se so bo bang pore ya go South Africa na go South Africa bana ja phetse mo mo go ya ba khona go dira se ba sa go tswa o ba tsa se ke di ba mo tsenya mo selling le mo sadi wa gagwe ba tsa Tony ba mo tsenya mo selling ka re ne ke seo bo ba tswala ntu ya me bo ba tsa ntu ya me ko ga borone ba e tswa Elena que go bonera Jano tsone di charge le warrant of arrest ni ke bolela gore nako ha o ka ta go court mo Botswana ba go tshwara ba ba to dira ya ka bana dira le re khosi ba go tsenya di haka ba bitsa boneba gore go ba le teng
ya ka kana go ya kgosi ya goroga go airport gore ba mo embarrass ya ka bana dira le re Matshika le Khatha Morupisi le wena ba le nya ba batla go dira hela ya so you really ora re ke tshwanetse gore with my lawyers ke le go tsena ko court me ke ta tsena in a way gore ba ska le moga me ke tsamaya sente ke cross border ke na le passport ke itse gore ne ke tsamaya go court gore ba ska mpona ke tsena go court le be etsa le magistrata ba nya go siame ke ntsha di warrants ne ke utole ba na mpata ba na ntsuma gore ha tswa mo court ke ta bona gore wa kae aba sanse ba pata doctor ha tenya o tutile ha ke so ne ke nya go siame ya no nka tsena mo le hatse ga bana di warrant so ke re nya kana go tlhamo ke ta goroga mo soro gore ka gore ke tswa mo soroe ke batla go kopana le ba ga mangwato le ba bangwe ba tswana ha le gore ba batla go ta kwano le go suporinya ke bui a sore ke tsile kwano ka gore gona le court ka di 23 mabane ke tswa go le gore nya ya no ya di 23 ba tswa go e postpone mabane so Arizore, Arizri siamo riamo senali. So baba banare kya sena hela ka hore kya ko court ka 23 then kita so happy ki buela ko South Africa nya. Agibu sawa hone. So na haso kaya ta kwano ka hore anong nkare habana ho tsenya Hagana go leka go mpola nya ke tsile kwano ka gore Botswana is my home. Botswana is my home. They can do what they like. Ke tso le tse dingwe di charge ba di bakanse for in case ya di thobole ka faila but ke gore ya kona re la bona ke na le ba bangwe gona ke be le mo go bone gore ba nthokomela yes ke ta bona gore Kijaya, Kijakai, Kijai, Kunai. I get it. That's the Botswana I have today. Bele no Sagira. Ono kono soleta self how Uba le mongole mongore cannot settle Abuasi. Osa Saba, my dear is Habako to Guayamokana, Bataho, say. Yeah. The Gesama, Kipu Parale Batswana, Modi Hota. Modi putea unzani khota mongole mongka khono wai magadi na abu asa ai zorenya akona matha kumpiona barnya har ka ha baka re bona re tsama le wena ra khona le matha ta kamus ha baka bona ke mona la mpho ke khona le matha ha baka bona ke bua le wena ra khona le matha go raing go mo Yeah, October I kaka. Janong, bana seretse ga ba ya mo Botswana. Ha kanya ka Khosi Khama, bo Khosi Sebele, Khosi Bathui. Khama, my great grandfather. Una samale moneko latila mamusadinya. Ore baba to ore asir lesa Botswana latila ro. Ntate nele tautona wanta. Lena nikele tautona. This is our home. Gano home biono bana basere je bakukai. Habai. Le bana ba mone habai.
That's why Maloba, when my sister Atokahala, Ara Kona ho, nothing. Kalilebo, Ore, you buried my sister on my behalf. Ralebo, thank you very much. Lehon piano, Kare Bautulere, Unwe Nkata. Kontumia me apurumente ko haburuni. Konale yo mongwe yo na tswa motirong ka gore o tsogetse ya nong wa retire o dule. Ha ba mo replace. O kwadile ko go bone gore nya me yo tsamaile re kopa replacement. For 2 months ba sa dira sepe. Yo motona wa bone yo thokobela kontumia me. O hirile ke TIS. Le ene re kopile replacement ga gona. Jalo Maloba yana le mokwaledi wa me. A ke re ke badila puso. Ke na le di tshwanelo ke le a former president gore ba tlhokomela. Le mokwaledi wa me Maloba just recently ba kwalo gore le ene ba motsa. Go visit. Ke ra hore ke yone mathata me ba gaitso konte ga seemo se ke batla go leboga ka re batho ba na mpotso gore wena o akanya jang gore your uncles ba tswa go invite Re Masisi kwano mo Seroe gore a kopana le lona ka motirong ye ka nya ba tile sente ba tile sente ka re rona re tshwanetse go supetsa ene le Batswana gore re itse ngwao ya rona go dira ya ba gaitso ke a le akgola ke Setswana go dira a gona sepe. It doesn't matter whether o na sa batla o takwano ya ka gae o mone o ko moseja ga o na sa batla go takwano ga go molato me rona re supile gore nya re na le botho re na le respect re Batswana ha le gore go na le mathata o khona go nna ha batse le motho o bua le ene o le ka go solva mathata ha go na le banyaji a ditso le Setswana ba sa utwana ha ke re la go ba lenya ba bua ka tao bua gone Banyalani ne ke re yalo ba go batsadi ba bona go le go baakanya jaanong ba na le ka go dira yalo my uncles. So ya ka ke buile gore ke a ba kgona me ga go molato ba gaitso at least le supile gore lona le tse tsela ba gaitso re tshwanetse re le Batswana gore go na le tshwaragano mo go rona whether o supporta team ya ga Semamang kana o supporta team ya ga Semamang ha go na le zebras rote ra kopana re supporta zebras re supporta Tebo ha Tabo ya ka le kgonega le Masika ha o ka leba to your right o leba to your left ha le ka dira yalo yo ba feeling le wena ke lesika la gago ka gore o Motswana bana ba ke bana ba rona roti ha yo mongwe wa bona o ka nna le mathata ra mo thusa ke yone tsamaiso bagolo ke batsadi ba rona roti re Masika as long as o Motswana o lesika wa yo mongwe. That is what we must do. Botswana ke a rona roti ga se ya one man nya ke la tsi la rona ke batla gore le tsaya jaanong ka 2016
ka di 50th anniversary ya Botswana ne ke le taotone phakela ne ke tsoga ke buto hore ke betsa pen le pampiri ke be semola go kwala ne ke na le speech but then phakela ha ke tsoga ke utwana ke tshwanetse gore ke kwala ke rapela modimo ke rapela pula mo Botswana ha ke itse gore go tsamaya le jang ne ke sa lora but ne ke utwa hela gore nya ke tshwanetse gore ke bua ya le gompieno this morning it's like ke amogetse molaetsa ha ke itse gore molaetsa ne tswa kae so ha ne ke re ke batla gore ke bua ka tshwaragano moruti o teng ha re bua ka rona re le bangwato mo Bible Matthew 19 verse 6 ita bua ka sko hate so then they are no longer two agere bua ka a man and a woman. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Bagaitso, mahoko kaisa kohorona. We are one thing, really Batswana. Let no man separate us. What God has joined, no man must separate. That is my message to you. 25 May 1979. Go kote. Kya hetsa yam. Ke beile mostilo. Hona khosi kholo balo. Kadi 5 za June same year ka hona le gazette ya goromente e supa gore nya ke khosi kholo ya bangwa me ka gore ne ke santse ke le lesole go botenya go tana le motshwarela khosi kholo ka nako ya teng nne le mokgadi bagolo ba moitsi bana moitsi go tswa ho ne ke tswela mo sesoleng then ka 1988 I think ne ka 88 right so khosi khamane le ene a bana mo tshwarela khosi kholo Ormente boba montsha mo tiro ke bere nya go siame le ene tota go bua nete bona mpolela go nya leno are o ka re ano ke na go ya me gore ke togela ke betsa ma o ba sa monela chance gore a tsama hela ka nako ya gago o ba re nya ra go ke be isa lina la ga seretse Peter Khama ko goromente gore ke setse molao morago ke le khosi kholo ke supa re Peter gore ke ene o tana mo tshwarela khosi kholo bo ba sankara ba diega ke bere ga ye ba tore ya go court ya ka gompieno e go court me ke bone gore la tsore king Ona leo mongwe yo rumilwe go khoteng jaanong o semola go na big headed o tsa gore ke ene khosi o a re kgaogana so ka ke bona ka teng ke tsa gore the time has come. I think the time has come ke nako gore ke be tsa tiro ya gona khosi kholo ya rona mo khoteng ya solo
gora hore go ska nna le yo bidiwang motshwarela kgosikgolo. Ke tla tsena mo kgoteng ke dira tiro ya kgosikgolo. Ke tshwanetse gore ke tsamaya ke kopana le bagamangwato gongwe le gongwe ka re batho ba batla gore senyetsa, ba batla gore kgaogana, go na le lenyatso. Jaanong go tshwanetse gore ke tsena mo tirong ya bogosi ke leka go baakanya. Ka re mo gona go monate ga o le konteng o itse gore nnyaa dilo ga di tsamaya sentle. Nnyaa tsile go tsamaya ke make sure gore go na le tshwaragano mo go rona. Ke batla go nna free, ke tsamaya ke na moemedi wa rona e seng ko parlamenteng. Nnyaa mongwe le mongwe ke kgona go tsamaya still ke taotona wa pele santse ke kgona go tsamaya ke go kopana le batswana yaka ke tsile go tsamaya ke ba dumedisa. Go supa yaka re batla tshwaragano mo go rona mo kgaolong ya legare a go na le tshwaragano mo lefatshe la Botswana. So ke batla go contributa gore go nna yang. So ke tla kopana le borangwane my uncles gore re ka bona gore nka simola le go supa puso gore nnyaa ke teng yaanong ke batla go tsena mo kgoteng le dira tiro. Bagaetsho ke a itumela thata gore ke kgone go bua le lona le go dumedisa morago ga lebaka. Ke leboga hela thata gape gore le tsile kwano go nkgorosa mo lapeng. Thank you very much. Pula. kopa re etse sefofane bagaetsho a re retsaneng tiro ya rona e te wele. batsadi ke tsile go leka go toloka go thata mo mahokong a ntseng a buiwa ke bagolo, mme ke tla leka. Ne ke akanya gore gongwe ke simolole ka one a mogolo jaanong le go sekolo a o ntseng a naetse a etsa go a bua ke be ke tshwara a raramane re bokhutshwane sekgoma a kgantele. Monga lona o ne a bua gore o leborela kamogelo e a e boneng ga e sa le maabane a
a gore o itlhetse batho ba mo emetse mo tseleng ba mo amogela ka lošala ba le ka dipalo tse dintsintsi tse di teng jaaka gompieno ba re ka tsela e ntseng jalo o le neela lorato lwa pelo ya gagwe yotlhe mme nako ya go jaaka lo utlwile o ntse a le kwa Aforika Borwa sorry kana I must go to English. Yes, I was just reminded of I'm talking to visitors because Kosopolo spoke in Setswana. I was just saying that he started by showing appreciation for the welcome he received since yesterday, as he found members of the public lining the streets and assembling here in the same numbers as you see here to welcome him home. And for that he's very grateful and he wants to share his love. And then he was confirming that you are witnesses here that he has been in good hands in South Africa. He's been well taken care of, and by many people in South Africa, Contalesa, Sanko, and many others. And he wanted to in particular thank Ambassador Bridget Motsepe, who took care of him and his family, his brothers and their families, as they are even now still not here with us. And Mama Motsepe would have been here had it not been for visa restrictions imposed on her by the current government, but nonetheless, her role and contribution is very much appreciated. And as you can see, he's very happy that he still looks fresh and young, testament to your good care for him. He wanted to also thank His Majesty King Mswati II in Eswatini, who has taken care of him also and the family. He has many people to thank. His senior uncle Kosi Sidiran Kamani, who resisted all efforts to dislodge him from supporting the former president in the capacity of tribal authority, until they found somebody who has started to dance to their tunes, to do the unthinkables in Kota. But it's just a matter of time because, as he says, October is around the corner. He also appreciates the late Isaac Kosi, who stood with him, and everybody who is in his office, in the homes, the young men and people who take care of him, and the entire nation of Botswana for the messages of good wishes by visits to him in South Africa, and then the entire numbers of his uncles who have been visiting him in South Africa on many occasions. And for that, the former president of Kosopolo is very grateful. Also to several heads of states, including those in SADC, and in particular, the former president of Nigeria, General Obasanjo, for leading the efforts to try to bring peace in the spirit of peaceful resolution of differences or conflicts. He has shared with you the several awards that he was receiving as he went around the country, all of them from the SADC Awards for the Founding Fathers, which he was privileged to receive in Angola on behalf of his father, Cecil Tsikama. And then he was sharing the background and context in which he left Botswana to live in South Africa, the many accusations, fabricated charges of money laundering, the famous or infamous 100 billion theft, all of which have collapsed one after the other in the court of law for lack of evidence, including accusations of possessions of illegal weapons or weapons without licenses, and all the plots to assassinate him that have just been exposed in the way that it had. And of course, he made a brief appearance in court last week Friday to come and present himself to court, as there have been claims that he couldn't be found or that he had run off. And he wanted to commend his uncles for inviting President Masisi to today's occasion, although he's not here. In keeping with our culture and custom, he was invited, and for that he commends the uncle
for upholding our culture of peaceful coexistence despite differences that could be here. That is what connects us as a nation of Botswana. Of course, he shared the parable in the Bible of that which God has put together that no man separates. And for him, that is what should characterize this country. In the end, he is confirming that he is ready, having assessed everything that has been going on. He's ready, as he is now back for good, to take up his rightful and birthright position of Kosekolo in the quota, because there has been one excuse after the other for preventing those that he designates in terms of the law and culture to hold fort for him. But before doing that, he will consult his uncles, he will consult Botswana to determine the right time for this role to be taken up. In brief summary, this is the submission of His Excellency, but in total, we want to thank all of Baba Mangwatu and Botswana for welcoming him back and for supporting him. If I go to the presentation of the senior uncle Rebu Kuchwani, I'm just going to scroll to go back to that because I was using this thing to write. He prefaced his submission with scripture because he was saying that he sees that Botswana is a fear-stricken nation that needs healing and restoration because of all that has been going on, and he's happy that that which we seem to have lost in the son of the soil, in Kosiara Mangwatu, has been restored to us. And he's here with us today. And for that, Uncle Mukuswani is very grateful for this treasure of a human being who will bring his nation and his people together. But he wanted to also set the record straight to say that we have this thing called the Tribal Territories Act, which designated Merafe in our country and also provided for the birthright leadership of the Khosi. In our culture, the Khosi is not an elected official like politicians are. Senator Kamayan Kama and Ramamatu is the natural and eternal Khosi of this Morafe. And he wants this to be understood very clearly, that no imposter can sit in the quota as it is happening and claim to be Khosi Mohamamatu and to start to spew all disrespect and misconduct that is happening. And he brought the Morafe here to correct this error because it has happened taking advantage of the peaceful nature of people here to be non-confrontational, even in the face of extreme provocation. But President Mukuswani says this is the time for this error to now be corrected. Of course, he went into a very intricate detail of the hierarchy of Bogosi and Kamangwatu to explain that they are all the descendants of Sokoma of Kari in the house of Kama, and that Sereta or Sokoma of Kama is the proper line of Bogosi Mohamamatu. I will not attempt to dissect it in the detail that he did, but he just set the record straight that Baba Mamatu know who their causes are, and no chancer, if I can use that word, must be regarded or attempt to claim Bogosi here. In the end, Khosi Mukuswani wanted Baba Mangwatu and Botswana to recognize the fact that Seretse Khama and Kama is very much alive and on the throne. And this will not be tampered with, whether in terms of the law or in terms of custom. And the right, including the right, if he so chose, to designate a tribal authority whenever he may wish to have that pertaining. And he submitted that the person currently sitting at the court must be reminded that he is imposed, and that will not be allowed to continue because Baba Mangwatu is assembled here will reclaim their culture
and set Boss Johamangatu on the correct path. He of course thanks all of you, Contralesa and Sanku, and also thank Mayor Bridget Motsepe and all the heads of state of SADC who have been with us to turn our sorrow into joy. And in the end, he wants to welcome his Kgosikholo back to his people and to his throne. This is the of Cecil Sakama. MC. Ra leboga re ka ba modimo nako e batsadi re tswa go utlwa Kgosikholo jaaka na bua le rona le jaaka mahoko a gwa a na tlhalosiwa kana a tolokiwa mme ka thulaganyo ya batsadi ntse ka teng e ne le gore hela jaaka senana ba a rolwa a ba mogelwa a bo le ene a ipolela a le ipolelela ke nako a gore re bo re tsenya moruti gore a te a mo segohate kana a segohate mpho e re neetsweng ye le kabelo le re neetsweng ye mme ke nako ya ga moruti mo bogompieno gore a re dire tiro eo re fonele thulaganyo ya go amogela ra rona mo motsing wo wa gago se ba ka tsa dumelang batho beso nna ke bidiwa metlha yotlhe beleme mobishopo wa kereke ya Anglican mo Botswana tota ke le bishopo wa Kgosikholo ya lona nako ya beilweng tautona la ntlha ke ne ke le ko ke mo rapeletse mme gangwe le gape ke ntse ke mo rapelela le ene wa itse ke ne ke re hela mo go lona kere ba gaetso modimo o mogolo mahoko a ntseng a hetsa go a bua ga re leboga modimo mme nna ke motogela ka temana e le nngwe hela e tswa mo go Deuteronomy chapter 33 verse 27. In your excellency, in all what has happened, in all that will happen in the future, here is a verse for you. Yahweh, the eternal God is your refuge, and underneath are his everlasting arms. Modimo o nnetseng ruri ke botshabelo mongwe yo itseng modimo a re in the garden of the grace of God even broken trees bear fruit. How Peter we talk about modimo how le ka tsa and the remarkable thing about God that when you fear God, you fear nothing. Whereas if you do not fear God, you fear everything. Let us pray. God of justice, you have reconciled us in Christ and made us one body, empowered with the dignity of your grace to walk in right and good relationship with one another.
Open our eyes to every sin that blinds us to abuses of power, that distort your will for us and inflict pain on your children. Teach us more every day about this power you have entrusted to us, that we may follow the lead of the Holy Spirit in our use of power and authority to offer nourishment and healing. We send we now commit you to the gracious mercy of God and His protection. May the Lord bless and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and give you peace now and forever. Amen. ka mantswe a kalo moruti wa me ra go leboga mo go seno sebaka rra gore o botse re sebaka selo a ipha go ta go goroga hano go ta gore se go haletsa motsadi wa rona go ta go se go hatsa le haseleno la ga Mmangwato le tšhaba eno ya la hasela Botswana mme ka tshego e ka rra re na le tumelo ya gore seo se re diretseng ka gore tsa gore ba hapela ga Ramasedi o ba monga rra pela ga Ramasedi se se ta re tshwaraganya se re bopaganya re le tšhaba e lwa ga Mmangwato ra go leboga moruti le mpha motsotso ke ira mo go teng therisane ya ke le therisano ga e tšhenye o ra gore a sebele le bagolo a kere nako ya rona gore mme itseng gore rona ka kwa le botsamaisi ra le rata o na le theetso e se kana ka sepe ke gore le bana ba ba hapele ga rona ba nkgopotsa 1967 re ne re nna jaana ha raiso seseretsa kgama le maisco a buisa batho a re tabontse di fiwa dinekere ke Eliru jaanong le nkgopotsa nako ele wa itse jaanong ke ra gore ba rerisane nna ke letsele dikgang go monate go nna ngwana kana ngwana wa seruwe go monate go nna ngwana kana ngwana o ga Mmangwato ka gore dilo tsa teng di na le thulaganyo e tsamaiso e initameng se se bonang ba rona bana ba rona ga se ba ba buya ko gore go tse didimalang ba itse tsamaiso ke a le rata go ngwanaka le utwa ba opere diata batsadi yes that's right le monate wa lehatsela Botswana ke gore re na le bana ba kileng ba itamonye ba itela go pele ga go ntse jaana re gopola jalo Seseretsa Kgama re gopola jalo batsadi ja rona ja pele tsa go yo go tora sebolai re gopola jalo o Makhota e kileng a e tshwara e ka kwa e tona go tlisitse thirita mo go nna ka re ke ra gore that's good one tripa ha ke go tsamaya ke go khotwane thank you batho beso mo thulaganyong ya rona kana le ile gore ha motsadi a sana a bua jaana re tabo re kwanela mme go tabo go so go kopile gore nya
ga ka kry-a kwanela hela go sena motsadi a le mongwaga yo o kopile gore bo boemong ja lona a lathele ka gore o ka tswa gane o ka re yano lona o ka re ga gona nnete mme go ne go dire tere kope mme Mamasentsho ke ene mo boemong ja batsadi re mohe metsotso e mebedi re bo re kopa mongwe wa baemedi ja mapalamente le ene a tseye metsotso e mebedi le ene a lathele mo go tseo jaanong ke kopa metsotso yone e mebedi o hala gore le bone ba lathele mo go teng ya ke lefoko la teo ga yala mo go lona bo ngwanaka se ga re na go ba ga gore ba bue di-speech e tabo e le go tla go leboga mme Mmasentsho e ra moemedi yo ke tata ke go nela molekana mo ta ke ta go bitsa o ta go bua utlwa tata ke go bitsa o ta go bua ya mapele ya o ntse go khotsa gape batho Reta mme batho wa bua ka kwano tswetswe mme se go lela ga kutlobotlhoko e le go lela ga boitumelo ke ne ke sa sologela mo nakong e gore a Rre Khama o tabanela mme ka thata motho yo o godimo rra rona rotlhe ke yo gorogile ke mo Motswana reng phironyele o le sa go nyela le tota monga le tota leno ke gorogile ke Rre Khama ga ya maikgantsho a kana-kana a mo sotang go bua boesemang bo Mmasentsho mme mo tsatsing leno ga re a rakanana gore ba hithetse re hitelanye ke gone tare lengwe la matsatsi Khama ene yo motho o monte ngwana ga seretse yo o itseng le batholagadi ba ba tshwana le bo Mmasentsho a rata go ba bontsha dijo a ba butse kgoro ya kgota ye di tswang go e tsene re ta bona gore re ta bo re ba le ba re le kae bonyodi batho ra bone re boleletse ra botsogane ga tsatadikgwa ke le ga ripaladikgwa amayo ke letapa dika maruri likadile letapale likadile amaruri ga kopele mongane dumela mongane dumela tau ya dikgwa ke a itumela leoto la me ga la kwa mahala ne ke sa itse ga e ka re nako ye mongane wa bone mono ga Mmabesi mongame dumela ke wa ka Mangole magosi a gano ke wa ka Mangole ke a leboga ke a itumela ka nne ntse ke botsa mongame gore mme kana mo Setswaneng ye se sekgowa ke sa itse gore a le lona le Batswana mongaba mpeng bane ke ntse ke re mme ga ba ka ke ba taba go tlisa gae ba gaetsho ke a dumedisa beng bane ke a dumedisa mahatlhasedi ke a dumedisa batho beso ke a di dumedisa ka koo mma ke re ke lathele se ke se lathela mo ne ke ra gore ke se ka ka le lathela gongwe ke leke go nna botoka ba gaetsho tsela ye Rre Khama a e tsereng e ne e le thata mo go rona mo boeleng ne go lebega e se thata ka gore ne re ga re mo hitela re hitele hela tshwana jaaka le mo ga Mmabesi a Khama ke gore a sena sepe se se re supegetsang gore o a tshwenyega o lala le tala
Bonyadi mathomono ba ntse ba robolwa ke tala o robala ha go sa le bana ke santse gore ama a tshea a kana a se a tlogetse nga agile nne re buswa ke mmamoswadinyana mme irile seretse ra rona mogolwagolwane seretse a tswa enyelane a ta re setse mathaleote a gampieno bo e semang ba thabang kgobe ka mmuto bakella ga seretsa ga re ne re buswa ke makgowa kwa ga mmamosadinyana a re ntsha mo bokgobeng ga ne se ka ene ba ka bogompieno gongwe ba sa mo matobotobong a ba gatang ga ke batle go senya nako mme hela ke rata gore ba lemoge ka ba na le dirongwane gongwe bone ga ba yo mme ba na le dirongwane ra ba itse ba roma ba re gatuki ya go utlwa gore a re gatuki a go utlwa bone bathonyana kana ba re bathonyana bangwe ba bua jang nna tota ke le nosi jaana ga ke ba tshabe nkile ka rabo mojakgobo ka ra re tseneng ka kgang ko goteng mme ka ke sewa sepe ba bo ba tshaba ka re ja ke tloga ke itsenya mo mollo morwa kgamaisapelo ka tlhogong wa ka nkgolola le nna ke be ke dumela mo go bone mongame re lekile mme a nkae kae re lekile re paletswe re lekile o gorogile mahatshe tanki mahatshe a tisitse ra rona ga e le rona re nne batho re tabo re kopanye nabo re tsena ko kgotera o ba kwelela ba tla ba bapisa dikontiri ba tla o bapisa Italian change tang dikolo yele ba ile di tsenwa ha sala gore ga maloba ba mutwalla go ga boro betho re ne re lebile re ta utlwa go tswa mmolaile o gorogile tshethadikgwa o gorogile le mabele re tadikare ke la mabele na bona letse ko makoba ya goroga pula ente pula ya senanitadi e bola dibela tse ba sa balong go diepela na ba ne ba le mo kgoteng ba bua ke bona le tokala magoko rona banna ba mono le sa buianeng ba bua gotwe go a ila go se ka gata ga buiwa nna ga ke bona ga batho ba buila a re bueng hela bolona khwaera ya rona ya balwela kgosi e ne le teng ke bona le sa iopeng ga ke tswele tshabai ka gore ne re thamile re dumelana mojakgong ke mosaopele mojakgong ke mosaopele kgaila ke le saopele wa mandu khwaera ne re dirile gore re opelle mong la rona e re ba rumile dirongwane ha ba utlwa gore re thamile dipina ka bone batho ba tsho ke itumetse ke a itumela ga ke bona bokete jalo ga ke ke a itumela ra leboga marona ke tata khwaere re ta re bitsa e tela telepinanyana e le nngwe hela baeng ba rona ba tla ba utlwa gore pina tsa rona tsa reng re mo parlamento o totegang re 2 minutes wena ke a go kwatela 1 minute Maki lemoge mongami Hospolo Lieutenant General Dr. Khamayen Khama Mungaruna Ita Khama Khama Mongami Siel Amani le o ramani boti karulahan karuna le bayeng botlhe ba ba gano go tsadi yotlhe yo go gano le ba bega dikgang
mare re le dumedise mo letsatsi la gompieno ka leina le lentle la morena wa rona Jesu. Ke boitumelo tsatsi jeno mongame gore re be re le ha batho ba go bona ba kokwanye jana ba tsela ba kokwana jana ha re lwa ntwa e ne lwai ntwa e ke tana mokhutswane hela ke supa gore e lo ka di-stage tse tharo e simolotse pele ke mapolotiki ka re ba ntse ba e goga mo tseleng le bone bangwe ba bone ba tshwarwa go na le bana ba totšhadiwa ba teng ngwane ga ebile ba pateletswa gote ba tshubile ntungwe jale ga e lebega gore jaanong kwa sepolotiking o ka re goromenta o gana ka gore a re ke bapolotiki bona ngwane ba tsena mo teng ba re bapolotiki tswa mo tseleng ba re lekeng pele ka setsadi ya neelwa botsadi ba e leka ya re botsadi ntse bo e leka le jone bo ganega jaaka le ntse ba dira dithulaganyo tsa go bua le talotona mme gongwe ba sa amogelesege ba bona gore ee jaanong re lekile re botsadi jakane bolelagosi a bua gore mojakgomo ke gone e be e boela ko balolagosing sa me se ke batlang go se kopa tota mo go bone mo go wena mongame ke gore gorogolo mo go enkgare ka botalo mo ditsong tsa ga mmawato ke go ba o bitsa mophato leina le la balolagosing le sekala hela ya ka re phatalaga ka gore go supa gore batho ba dile dipelo ditelele thata ebile ba le dipele thata ba batla go lwa ba lwala tshwanelo ya bone ba itse gore e ka nna masiela ga o seo mo go bone ga o seo mo gae ga ba itse ko ba robane jaaka o tobe ba re nna ba tshwarwa le re teng ga ba tshwarwa kwa dimongame le ke le motho a boele go tshwarwa tota hela gore ba polisi nna a sa batla go ntshwara ka jalo ga ke lebaganya batho le ene a ba le ba go sele mme ile ko bohelong ke gone go go tswa leobo gate gate ya mongwe gate ke dikele mo palamente a re mo tshwareng mme setse ya nako e tšhaile se re phatagetse ka bokhutshwane hela ma ke nne bokhutshwane ya ka motsamaisetololang kopile mongame sa me ke go leboga gore letsatsi jeno le be le ikhuta o le teng ga gare ga rona bana ba ntse ba re ga re bona le diganana dingwe tsatsi jeno a re bone gore ne re se diganana re ne re lwela gore re nne le tshwano ya rona ya mongwe wa rona a le teng gare ga rona ka bokhutshwane ke batla go supa jalo gore mo tikologo ya central ya itsweng go tswa bogologolong gore go na le kgosi go na le bangwe ba ba setseng ba ipelaetsa gore go na le kgosi kgolo ya re ga re ba jalo se se agamatsang mo dikgaolong tse dingwe ka mo metseng e mengwe jaaka dintse go na le dikgosi kgolo tsa teng ga gona yo mongwe re gana mme ya rona hela ga re le kgosi kgolo batho ba ngoregela leina la kgosi kgolo batho re rata go ba netagaletsa gore re be re harologanya gore wena jaaka le kgosi mokhutswane ya sekgomagane ka go tlhalosang gore o mogolo a bone bote mo ga mangwane ke sone se re be go harologangwa ka leina la kgosi kgolo hela jaaka moraga mongwe le mongwe o na le yo motona mo gone le rona bene ka go harologanya thusetse re kgosi kgolo jaanong mme se sa gamatsang gore mo merang e mengwe leina la kgosi kgolo la boela le ganega hela mo ga mmangwane mme yanong ga re ka ke ra tshaba gore re re o kgosi kgolo ya ga mmangwato ga re go some o kgosi kgolo ya e somilweng ke modimo gape ka o tsetswe o le motona mo bathong jaakane kgosi mokhutswane a go ka gape ga ditšhabatšhaba ke rata go ema gone ya motsamaisetiro ke yo meela ke batla go netatsa gore se se itumelelang ka bokgosi kgolo a rona modimo o netse kgosi kgolo yo o senang lešekeri la ditlhalogane modimo o netse kgosi kgolo yo o botlhale modimo o netse kgosi kgolo yo o pelonte modimo o netse kgosi kgolo yo o pelothomogi modimo o netse kgosi kgolo yo o na le tirelopele ke emagole tanki palamente mandiriana ba gaetsho ka ntlha ya nako ke bitsa batho ba baemedi ba metseng ba tegata segamega go tla go dumedisa pele ga phara le basadi ba rona re utule mme re re ba tswang konte batho ba dumedise tata re bona phara ko morago jaaka le kopa mme ma ke kope moemedi wa bodirwa ba tega ba tebogago moemedi wa boteti moemedi wa tswapo moemedi wa bokalaka a tumela go thakala tsa me
le to go dumedisa dikhwara tse dintsi ka go tseka teng jalo ga ke itse re ba kae ba gaufi ta e atumela ko ta ka kwa hana lo tsena ke le ke bua ka se mo se that's right o ta ipua go ha a minute then hala ba ha o ke re ba okay o ta ipua gore o tswa kae o bo o dumedisa good yeah santa ke bona o teti go rile o dirwa a ya tumela mara kwa ha go re yes ba ke re ga ke a minute ke bidiwa le bona mamokalake